삼배찬호. 삼배찬호. 반주가 중간에 끊긴 것이 계획적인 것인지 실수인지는 잘 모르겠는데. За дундуур нь аян зогссон нь одоо төлөвлөгөөтэй зогсоосон эсвэл алдаа гаргаад зогссон мэдгүй байна. 아무튼 찬양은 좋았습니다. 그죠? Ямар ч тач махбан дуу нэг сайхан байлаа шүү дээ. 아이고 감사합니다. За баярлалаа. 자, 같이 기도드리겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 살아계시며 역사하시는 거룩하신 하나님, Амьд оршин ажиллаа явуулдаг ариун бурхан минь 우리에게 성경을 기록해 주시고 бидэнд Библийг бичиж өгдөг. 우리를 사랑하시는 하나님을 알게 해주시는 것 감사드립니다. Бидэнд амьд оршигч бурханыг мэдүүлж өгч байгааг талархаж байна. 성경을 배우는 가운데 Библийг сурах явцдаа 우리 마음이 점점 하나님을 향해 돌이킬 수 있도록 도와주옵소서. бидний сэтгэл бурхан тань руу хандаад эргэж чадхад туслаарай. 하나님을 찾는 마음, Бурхан таныг хайсан сэтгэл, 진리를 구하는 마음, үннийг ирсэн сэтгэл, 영생을 찾는 마음을 갖도록 도와주옵소서. мөнх амийг хайсан сэтгэлээр сонсож чадхад туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 잘 들리시죠? 조금 울리는 것 같기도 하고. За жоохон цооройтой 된 тийм ээ. Сайн сонсогч нь үү? 자, 그래요. 오늘 이제 두 번째 시간인데요. За өнөөдөр семинарын маань 2 дахь өдөр байна. 오늘은 이 말씀으로 시작을 하겠습니다. За өнөөдрийн үгээ энэ үгээр эхлүүлье. 같이 천천히 읽어보겠습니다. Хамтдаа удаанаар уншия. Та нар зөвхөндөө эзний айлдаагүй үг гэдгийг бид яаж мэдэх билээ гэж бодох аваас хэрв иш үзүүлэгч эзний нэрээр яаж тэр зүйл нь болох ч үгүй, биелэгч үгүй байвал тэр нь эзний айлдаагүй үг юм. Тэр иш үзүүлэгч үүнийг дураараа хэлсэн байх тул чи түүнээс бүү. 어제 이어서 오늘도 성경에 기록된 역사를 중심으로 공부를 해보겠습니다. Өчигдрийг үргэлжлүүлэн өнөөдөр ч гэсэн Библиэлд орж байгаа түүхийг хамтдаа сурья. 먼저 어제 배웠던 내용을 간단하게 좀 복습해보죠. За өнөөдөр өчигдөр сурсан агуулгыг товчхон нэг давтъя. 첫 번째, Эхнийх нь 자, 어제 우리는 하나님께서 이 세상과 사람을 창조하신 사실을 공부했습니다. өчигдөр бүгдээрээ бурхан энэ ертөнц болоод хүн төрлөختнийг бүтээсэн гэдэг үгнийг сурсан. 하나님은 성경 속에 이 세상을 어떻게 만드셨는지를 기록을 해주셨죠. Бурхан Библиэлд энэ дэлхийн ертөнцийг хэрхэн бүтээсэнээр бичиж үлдээсэн. 우리 시대에 과학이 최고로 발달한 시대입니다. Өнөөдөр бидний амьдарч байгаа цаг үеэр шинжлэх ухаан хамгийн дээд зэгтээ хүрсэн. 그런데 우리 시대 과학이 발달할수록 성경에 기록된 내용들이 정확하다는 것이 더욱더 증명되고 있죠. Гэтэ өнөө цагт шинжлэх ухаан хөгжих чинээгээр Библиэлд гарч байгаа агуулга үнэн гэдгийг баг багаар батлагдаж байна. 그죠? Тийм 두 богод 번째, хоёрт 우리 인류 역사가 시작됐던 에덴 동산에 대해서 같이 공부를 했습니다. хүн төрлөختний түүх ихсэн эдийн цэцэрлэгийн талаар сурсан. 인류의 조상 아담 하와가 살았던 에덴 동산은 실제로 있었습니다. Хүн төрлөختний өвөг дээдэс Адам Ева бодитоор оршиж байсан. 여기 그냥 모니터링 스피커 키려고 노력하지 말고 그냥 놔두세요. 자꾸 За 울리지 энэ энэ дээр байгаа спикерийг асаахгүйгээр зүгээр орчихоорой. 그냥 여기 앞에만 소리한테 잘 들리게 좀 해주시면 좋겠어요. Зүгээр цаашаа урагшаа сайн цацагтаар тавиад өгөөрэй. 자, 에덴 동산은 실제로 존재했고 지금 사하라 사막 모래 밑에 묻혀 있습니다. Эдийн цэцэрлэг бодитоор оршиж байсан. Одоо Сахарын элсэн цөлдөөр орчихсон байна. 그리고 에덴 동산 그 자리에서 지금도 많은 석유가 나오고 있다고. Одоо эдийн цэцэрлэгийн тэр эртний байршлаас нефт маш ихээр олборлогдож байгаа гэж хэлсэн. 어제 우리 이런 내용 공부했습니다. 어제 우리 이런 내용을 공부했다고. За өчигдөр бүгдээрээ ийм агуулгыг сурсан. 그죠? Тийм биз дээ. 자, 이 말씀 다시 한번 같이 읽어볼게요. За энэ нэшлийг дахин хамт уншия. Та нар зүрхэндээ эзний айлдаагүй үг гэдгийг бид яаж мэдэх билээ гэж бодох аваас хэрв иш үзүүлэгч эзний нэрээр яаж тэр зүйл нь болох ч үгүй, биелэгч үгүй байвал тэр нь эзний айлдаагүй үг юм. Тэр иш үзүүлэгч үүнийг дураараа хэлсэн байх тул чи түүнээс бүү. 하나님은 성경이 하나님의 참된 말씀이라는 것을 증거해 주시기 위해서 Бурхан энэ Библи жинхэнэ Бурханы үг гэдгийг гэрчилж харуулахын тулд 두 가지 증거를 주셨어요. хоёр төрлийн нотолгой өгсөн. 하나님은 성경 속에다가 인간 역사의 시작부터 끝까지를 다 기록을 해주셨고 Бурхан Библи дотор хүн төрлөختний түүхийн эхлээс төгсгөл бүгдийг бичсэн. 기록된 대로 시작하시고 기록된 대로 끝내실 겁니다.
бичигснийхээ дагуу эхлүүлээд бичигснийхээ дагуу төгсөх болно. 성경이 정말 하나님의 말씀이 맞다면, Үнэхээр энэ Библи Бурхны үг мөн бол 인간 역사가 성경대로 되온 것이 맞다면, хүн төрлөختний түүх Библийн дагуу өрнөж ирсэн зөв бол 자, 성경은 과거 역사에 대한 분명한 증언이 있을 것이고, энэ Библиэлд өнгөрсөн түүхэнд дэх баталгаа байх ёстой. 미래 역사에 대한 분명한 성취가 있을 겁니다. Ирээдүйн талаарх тодорхой биелэлт ч гэсэн байх хэрэгтэй. 자, 어제 우리는 성경을 기록해 주신 하나님이 창조주 하나님인 것을 공부했어요. Өчигдөр бүгдээрээ Библийг бичиж үлдээсэн Бурхан, бүтээгч Бурхан гэдгийг сурсан. 그런데 우상은 Гэтэ шүтэн нь 사람이 만든 거라 그랬죠. хүний бүтээсэн зүйл гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз? 성경을 기록해 주신 하나님은 이 세상과 사람을 만드신 참 하나님입니다. Энэ Библийг бичиж үлдээсэн Бурхан, энэ ертөнцийг болоод хүнийг бүтээсэн жинхэнэ Бурхан. 우리는 우상과 성경을 기록해 주신 참 하나님과의 차이, 분명한 차이를 알아야 됩니다. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн энэ шүтэн болоод Библийг бичиж үлдээсэн жинхэнэ Бурханы ялгааг сайн мэдэх хэрэгтэй. 자, 이 말씀을 같이 읽어볼게요. Энэ ишлэлийг хамт уншия. Цуглаад ирцгээ үндэснүүдийн оргодлууд хамтдаа ойртоцгоо модон шүтээнүүдэд дээдлэн аварч чадахгүй Бурхан залбирдаг тэдэнд мэдлэг алга тунхаглан танилцууд тэд хамтдаа зөвлөдөг хэн эртний сүүнийг мэдүүлсэн бай хэн урдаас үүнийг тунхагсан бай эзэн би биш үү надаас өөр Бурхан байхгүй надаас өөр зүрх Бурхан аврагч байхгүй 우상은 헛된 것입니다. шүтэн бол хоос юм аа. 사람이 만든 것이기 때문에 Хүний бүтээсэн зүйл учраас 인류 역사를 말해줄 수도 없고 말한 대로 행할 수도 없어요. хүн төрлөختний түүхийг хэлж чадахгүй гэснийхээ дагуу үлдэж чадахгүй. 그러나 성경을 기록해 주신 하나님은 살아계신 하나님입니다. Харин Библийг бичиж үлдээсэн Бурхан бол амьд оршигч жинхэнэ Бурхан. 성경의 하나님은 말씀하시고 Тэгэхээр Библийн Бурхан үгээ айлтаж 말씀하신 대로 성취하시는 분이라는 거예요. айлцсан үгийнхээ дагуу биелүүлдэг гэдэг. 하나님의 일하시는 방법이 있어요. Бурханы ажилтдаг арга 말씀하시고 үгээ айлтаад 행하시는. үйлчлдэг. 다시 말씀드릴게요. Дахин хэлье. 하나님의 일하시는 방법이 무엇이다? Бурханы ажиллаа хийдэг арга нь юу вэ? 말씀하시고 үгээ айлтаад 말씀하신 대로 행하신다. айлсныхаа дагуу үйлчлдэг байна. 이것을 통해서 우리에게 성경을 기록해 주신 하나님이 참 하나님인 것을 증거해 주시는 거예요. Үгээрээ дамжуулан Библийг бичсэн Бурхан жинхэнэ Бурхан гэдгээ гэрчилж байна. 하나님을 믿는 것은 막연한 것이 아닙니다. Тэгэхээр Бурханд итгэнэ гэдэг нь тодорхой бус зүйл биш. 하나님 믿는 건 어려운 게 아니에요. Энэ Бурханд итгэнэ гэдэг нь хэцүү биш. 하나님은 성경 속에 인류 역사를 기록해 주셨어요. Бурхан энэ Библи дотор хүн төрлөختний түүхийг бичсэн. 기록된 대로 다스리고 계세요. Бичснийхээ дагуу захираад явж байна. 그러니까 우리는 인류 역사가 성경대로 되어오고 있는지를 확인해 보면 되는 거예요. Тэгэхээр бид бүхэн энэ хүн төрлөختний түүх Библийн дагуу өрнөж байна уу гэдгийг шалгах болно. 자, 성경은 어떤 책이냐? Библи ямар ном бэ? 하나님이 계획하신 인간의 역사라는. Бурханы төлөвлөсөн хүн төрлөختний түүх. 같이 한번 읽어볼까요? За хамтдаа уншия. Бурханы төлөвлөсөн хүн төрлөختний түүх. 성경은 하나님이 인간 역사를 어떻게 시작해서 어떻게 끝내실 것인가를 계획하신 책이다. Тэгэхээр Библи нь хүн төрлөختний түүхийг эхлүүлээд яаж өрнүүлээд яаж төгсгөлөд бичсэн ном. 자, 이 말씀 같이 읽어볼게요. Энэ ишлэгийг хамт уншия. Түүх дүмдийн эзэн тамгаглан үнэхээр бодсон хэрэг минь бийж төлөвсөн минь бүтэн. 하나님 말씀했어요. Бурхан айлцсан. 내가 생각한 것이 반드시 되며 Үнэхээр бодсон хэрэг минь биелж 내가 경영한 것을 반드시 이루리라. миний төлөвлөсөн ажил бүтнэ. 그럼 우리는 뭘 확인해야 돼요? Тэгвэл бид юуг шалгах хэрэгтэй вэ? 성경대로 인간 역사가 되어오고 있는지를 확인해 보면 되는 거예요. Хүн энэ Библийн дагуу хүн төрлөختний түүх өрнөж байна ууг шалгах хэрэгтэй. 자, 오늘 말씀의 주제는 제목은 이겁니다. За өнөөдрийн үгийн сэдв нь энэ. 같이 읽어볼까요? За хамт уншия. Түүхийн удирдагч Бурхан. 역사의 주관자가 되시는 하나님에 대해서 오늘 공부를 해볼 겁니다. Түүхийн удирдагч болох Бурханы талаар өнөөдөр сурах болно. 자, 어제 우리 에덴 동산 사건 공부했죠? Өчигдөр бүгдээрээ эдийн засгийн үйл явдлыг сурсан. 그죠? Тийм биз? 아담 하와가 에덴 동산에서 쫓겨난 후에 Адам Ява эдийн засгээс хөөгцсөний дараа 시간이 지나면서 사람들이 점점 많아졌어요. цаг хугацаа өнгөрөөд хүмүүс ч гэсэн олширсан. 자, 사람들은 시간 지나면 뭐예요? Хүмүүс цаг хугацаа өнгөрөөд юу хийдэг вэ? 잊어버려요. Мартдаг. 그죠? Тийм биз дээ? 시간이 지나면 잊어버려요. цаг хугацаа өнгөрөх юм бол мартдаг. 시간이 지나면 사람들은 하나님도 잊어버리고
цаг хугацаа өнгөрөөд хүмүүс бурхныг ч мартсан. 에덴 동산 사건도 잊어버렸어요. Эден цэцэрлэгийн үйл явдлыг ч мартсан. 노아라는 사람이 살고 있을 때에 Ноог хүн амьдарч байгаа үед 이 세상에 사람들이 많아졌어요. энэ ертөнцийн хүмүүс олон болсон. 그리고 사람들의 죄는 그보다 훨씬 더 많아졌어요. Гэхдээ хүмүүсийн хийж байгаа гэмт түүнээс илүү их болсон. 하나님은 사람들이 죄 짓는 모습을 보셨어요. Бурхан хүмүүсийн гэм нүгэл үлдэж байгааг харсан. 그리고 홍수로 세상을 심판하실 것을 계획하셨어요. Тэгээд үерийн усаар энэ дэлхийн ертөнцийг шүүнэ гэж төлөвлөсөн. 하나님은 노아에게 방주를 만들게 하셨고 Бурхан Ноо бүхэйгийг бэлдээ гэж хэлсэн. 노아의 가족들은 하나님 말씀대로 방주를 만들었습니다. Ноогийн гэр бүл энэ Бурханы үгийн дагуу бүхэйгийг бэлдсэн. 하나님께서 직접 방주를 어떻게 만들라 알려주셨어요. Бурхан боддоор завийг яаж хийх талаар хэлж өгсөн. 자, 이 말씀 같이 읽어보죠. За энэ ишлэгийг хамт уншийе. Чи говор мотор өөртөө нэгэн бүхээг хийж бүхээг дотроо тасгаанууд гаргаж дотор гадаргүй давиргаа түрх. Чи үүнийг яаж хийх вэ гэвэл бүхээгийн урд нь 300 тохой, өргөн нь 50 тохой, өндөр нь 30 тохой байна. 자, 여기 보면은 여기 이제 방주 노아 방주의 За 모형입니다. эндээс харах юм бол Ноагийн бүхээгийн хэлбэр нь 자, 규빗이라고 되어 있는데 규빗은 성인 가운데 손가락 끝에부터 팔꿈치까지 길이를 말하는 за 거예요. энэ дээр тохой гэж хэлсэн. Тохой нь эрэгтэй хүн том хүний тохооны үзүүрээс дунд хурууны үзүүрх хүртэлх хэмжээг хэлж байна. 자, 그 크기대로 만들면 길이가 방주 길이가 140m가 됩니다. За яг энэ хэмжээгээр хийх юм бол энэ завны урт нь 140 м, 넓이가 23m, өргөн нь 23 м, 높이가 14m. өндөр нь 14 м. 여기 방주의 모형인데요. Энэ завны хэлбэр байна. 상, 중, 하 3층으로 되어 있고 Дээд, дунд, доод гэсэн 3 위에 давхар. 창문이 나 있고 Дээрээ цонхон гарчихсан 문은 байна. 옆으로 하나 나 있습니다. Хажуудаа хаалган гаргасан байна. 방주가 얼마나 큰 데냐? Тэгэхээр энэ зав хичнээн том байхад 기차 화물칸에 569개 크기에 해당하는 큰 배입니다. вагоны одоо чингэлэг 569 ширхэгтэй тэнцвүүс тийм том зав. 자, 방주가 다 만들어지자 하나님은 하늘에서 많은 비를 40일 동안 쏟아 부으셨어요. Бүхээг бүрэн бэлэн болмогц бурхан тэнгэрээс маш их хэмжээний бороо 40 өдөр шөнийн турш асгаруулсан. 땅속에 깊은 샘물이 터져 나왔습니다. За газар доорх байсан ус ч гэсэн ориглон гарч ирсэн. 그래서 이 세상에 높은 산까지 다 물이 잠기게 됐어요. Тиймээс энэ дэлхий дээр байгаа өндөр уус хүртэл усан сунчигдсан. 코로 숨쉬는 동물과 사람은 다 죽었어요. Хамартаа амин амьсгалтай хүн болоод амьтад бүгд өгсөн. 잠깐 보겠습니다. За хамтдаа харцгаая.
시간이 지나서 온 세상을 덮었던 물이 점점 줄어들 때에 цаг хугацаа өнгөрөөд энэ дэлхийг хочиж байсан ус баг багаар татан доошлох үе 방주가 아라산이라는 산에 닿게 됩니다. энэ бүхээг Арарат гэдэг уулан дээр тогтдог. 읽어보죠. Уншин 7-р сарын 17-ны өдөр бүхээг Арарат уулан дээр тогтов. 노아 방주는 지금도 아라산 얼음 속에 있습니다. Ноагийн бүхээг одоо хүртэл энэ Арарат уулын мөсөн дунд байна. 아라산이라는 것은 터키하고 아르메니아, 러시아 국경 사이에 있는 산입니다. За энэ Арарат уулан Турк болоод Оросын хилийн заг дээр байдаг өндөр уул. 높이가 5,000m가 넘어요. Өндөр нь 5,000 м давсан. 그래서 산 정상이 항상 얼음과 눈으로 덮여 있어요. Тиймээс уулын өрөө үргэж мөг цастай байдаг. 자, 이 산 4,200m 지점에 길이 140m짜리 큰 배가 올라와 있습니다. Энэ уулын 4200 м орчимд маш том хэмжээний зав байна. 자, 4,200m 산 위에 140m짜리 큰 배가 올라와 있다. 4200 м-ийн тэр том уулан дээр 140 м урттай том зав тогтчихсон байна. 아라라산에 이 노아 방주가 있다는 것은 뭘 알려주는 걸까요? Тэгэхээр Арарат уулан дээр Ноагийн бүхээг байна гэх нь юу хэлж өгч байна вэ? 하나님께서 노아 때 과거에 홍수로 세상을 심판하신 것이 사실이라는 것을 알려주는 거예요. Бурхан өнгөрсөн үед Ноагийн өдрүүдэд энэ дэлхийг усаар шүүрсэн гэдгийг хэлж өгч байна. 그리고 이 홍수 심판 사건은 전 세계적인 사건이었습니다. Тэгээд энэ үеэр болохоор бүх дэлхийг хамарсан үе. 그래서 지금 세계 여러 곳에서 이 홍수 심판 사건이 사실이라는 것을 알려주는 많은 증거들이 발견되고 있어요. Тиймээс одоо дэлхийн өнцөг болон бүрээс Ноагийн энэ үеэр болсон гэдэг баталгаа ихээр олдож байна. 자, 노아 방주 아랏 얼음 속에 있다. Ноагийн бүхээг Арарат уулын мөсөн дунд байна. 자, 노아 방주, 이 아라산인 노아 방주가 구약 성경에 기록된 것과 모양과 크기가 똑같다. Тэгэхээр Арарат уулан дээр байгаа бүхээг хуучин гэрээн дээр бичсэн хэлбэр хэмжээтэй яг адилхан байна. 이게 아라산 얼음 속의 노아 방주의 사진입니다. Энэ нь Арарат уулан дээрх Ноагийн бүхээг байгаа зураг байна. 처음에 이 노아 방주를 발견한 사람이 이 러시아의 공군 조종사입니다. За хамгийн анх энэ Ноагийн бүхэгийг олж мэдсэн хүн нь Оросын нисгэл. 많은 사람들이 아라산에 올라가서 노아 방주를 발견했어요. Олон хүмүүс Арарат уулан руу авираад Ноагийн бүхэийг олж мэдсэн. 그것을 책으로 만들어서 이제 내놓기도 하고요. Тэгээ түүнийг ном болгож гаргаж ирсэн. 2009년도에 터키와 홍콩 탐험대가 아라산에 올라갔죠. 2009 Турк болоод Оросын одоо судлаачид Арарат уулан руу өсөж очсон. 이 아라산을 발견하고 이제 뉴스에 보도를 했습니다. Арарат уулыг олж мэдээд тэгээд мэдээнд өгсөн. 7개 방을 조사하고 내려왔어요. Гэтэл 7 өрөө байна гэж бууж ирсэн. 그 뉴스에 보도한 겁니다. Тэгээ үүнийг мэдээнд өгсөн. 잠깐 보겠습니다. Түр харцгаая. Их үер буюу усан галваас аврагдахын тулд Ноагийн хөвг шавдар байсан гэсэн үг. Байгаа бол одоо хаана байгаа вэ? 노아의 방주가 있었다면 Тэгвэл тэрхүү зайг олж болохоор 한 가지 단서는 바로 зөвхөн Библиэлд бий. 있다. Библийн Эхлэл 8:4 дээр 7-р сарын 17-ны өдөр онгоц Арарат уулан дээр тогтдог гэсэн байдаг. 산 위에 내려앉았다라고 되어 있는데 Ноагийн хөвг шавдар Арарат уулан дээр тогтсон гэж байдлыг нь хүртэл тодорхой заасан байгаа. Библи гарч буй Арарат уулан одоо ч байна. 아라산과 같은 지명의 산이 현재도 남아 있다. Тэр бол Туркийн Арарат уулан юм. 산이다. Туркийн Арарат уулыг уугуул нутгийнх нь Көхи нүг гэдэг. Энэ нь Ноагийн уул гэсэн утгатай бөгөөд олон жил ариун дагшин газар байсаар иржээ. Тэр үйл явдлаас хойш одоо хүртэл ойролцоо тосготынх нь өөрийн хүүхдүүдтэй Ноа болон Ноагийн өрөөдмийн нисийг болжээ. Үгэж барахгүй Арарат уулнаас зөвхөн далай дээр байж болох чулуудсан олдвор давс хуучир олдог нь 수가 있었음을 증명하고 усан галав болсон гэдгийг баталдаг. 1916 оны 100 러시아 Оросын 3 дугаар аврагын нисгч Лёсков багийнхантайгаа шинэ онгоц туушгаар Турк Армени хилийн заг дахь Арарат уулан дээгүүр нисэж байв. 있었다. Гэтэл
тэрээр нисэж байхдаа уулын орой дээр байгаа нэгэн гайхалтай зүйлийг олж харав. Тэр бол маш том зав байлаа. Үүнийг Оросын 2-р Никол хаан мэдгдсэн хаан судалгааны баг гаргуулсан шалгуулжээ. Судалгааны багийн болсноор тэр газараас мөсөнд хучирсан том завийг олжээ. 빙하 속에 묻힌 거대한 배를 발견한다. Завны өндөр нь 120 гаруй метр байсан бөгөөд дотроо 5 метр орчим өндөр хэд хэдэн давхартай байв. Зарим өрөө нь их өндөр таастай сэлгэрвэл зарим өрөөг нь багнуудаар тусгаарлан жижигсгсэн байв. Үүнийг харсан хүмүүсийн сэтгэл хөдлөхгүй байхын аргагүй байлаа. Учир нь энэ бол яа харахгүй новоогийн авдаг гэж тэд бодож байсан юм. Гэвч хачирхалтай зүйл боллоо. Яагаад гэвэл новоогийн хөвгч авдрыг олсны дараа 1955 онд Францын мэргэжлийн Фернан Набара болон түүний хүү Рафаэл нар мөн завиг болон түүнээс хэсгийг хайрч авчирчээ. 방주의 화편으로 여겨지는 나무 조각을 발견한 것이다. Тэдгээр авчирч буй бичгээ нийтэд дэлгэсэн чинь энэ үнэхээр новоогийн хөвгч авдрын мөнөг гэсэн маргаан дэглэв. 그들이 발견한 것이 실제 노아의 방주 파편인지에 대한 여부에 관심이 모아졌다. 그리고 Ингээд модыг нарийн шинжилж үзсний эцэс 생성년들을 분석했는데 5000 жилийн өмнөх мод гэдгийг тогтоосон юм. 밝혀졌다. Энэ нь цаг хугацааны хувьд новоогийн зав гэсэн үедээ тохирчээ. 것이었다. Ингээд Туркийн Арарат ууланд их дахин анхаарлын төвд байх болов. Маш олон эрдэмтэн судлаач Арарат уулыг зорих болжээ. 2009 оны 10 дугаар сард Гонконгийн гэрээсийн шашин судлаач Туркийн судлаачтай хамтран Арарат уулыг судалгаа хийж ирсэн юм. Guys, look over there! Тэд далайн төвчнөөс дээш 4000 орчим метр өндөрт нэгэн зүйлийг илэрсэн юм. 구조물이었는데 Энэ бол асар том модон зав байлаа. Цас мөсөн дарагдсан энэ модон завыг Ираны судалгааны багийн нарийн шинжилж үзэлтэл манай эртний өмнөх 2800 жилийн өмнөх мод гэдэг нь батлагджээ. 탐사팀은 Судлаачид энэхүү шинжилгээний хариуг үндэслэн новоогийн хөвгч авдар бодитоор байна гэдгийг албан ёсоор олон нийтэд мэдэгдэж. 홍수 심판 사건은 전 세계적인 사건이라고 말씀드렸죠. Үерийн үйл явдал бүх дэлхийг хамарсан үйл явдлаа гэж хэлсэн. 그래서 지금도 세계 여러 곳에서 많은 증거들이 발견되고 있어요. Тиймээс одоо дэлхийн өнцөг булган бүрээс маш олон нотолгоонууд олдож байна. 전 세계 많은 민족들이 이 홍수 전설을 갖고 있어요. Энэ дэлхийн олон үндэстэнд энэ үертэй холбоотой үлгэр домог байдаг. 우리 몽골 분들 중에도 할아버지, 할머니로부터 옛날에 이 세상에 물이 잠긴 적 있다 이런 얘기 들어보신 적 있을 거예요. Монголчуудаас гэсэн дээр үед өвөө эмээгээс энэ дэлхийг үерт авч ирсэн, усан галуу юулж ирсэн гэж сонсч ирсэн ба? 들어보셨어요? Та бүхэн сонсч ирсэн үү? 그게 사실이란 말이에요. Энэ чинь үнэн гэдгийг хэлж байна. 자, 화석을 통해서 이 홍수 심판 사건이 사실이라는 것이 증거되고 있어요. Шулуузан олдроор дамжуулан энэ үерийн энэ үйл явдал үнэн гэдгийг гэрчилж байна. 과학자들은 이 지구가 한번 물속에 들어갔다가 나왔다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. Эдгээр энэ дэлхийг нэг удаа усан давтаад гарч ирсэн гэж хэлж байна. 그리고 8,000m가 넘는 높은 그 히말라야 산맥에서 바다 맨 밑에 그 지층이 발견이 돼요. За 8000 м өндөртэй Хималай уулнаас гисэн тэр далай доор үүдэг тэр зураас олдож байна. 이것은 홍수 심판 때 급격한 엄청난 지각 변동이 있었다는 걸 알려주는 거예요. Энэ нь үерийн үерээс болж энэ газар дэлхий дээр маш их газрын гадаргын өөрчлөлт орсон гэдгийг хэлж байна. 여러분 이런 거 보신 적 있죠? Та бүхэн ийм зураасуудыг харж ирсэн үү? 제가 지금 이제 혹대에서 왔다 그랬잖아요. Би ховдоос ирсэн гэж хэлсэн. 고비알타 이렇게 쭉 고비알타에서 이렇게 혹도를 쭉 오다 보면은 이런 지층들을 꽤 많이 볼 수 있어요. За говалтайгоос ховд руу ирэх замд ийм одоо зураасуудыг маш их харах боломжтой. 엄청난 홍수 심판 때 엄청난 지각 변동이 있었다는 걸 알려주는 거예요. Үерийн улмаас болж энэ газар дэлхий дээр газрын гадаргын өөрчлөлт маш их болсон. 그리고 캐나다에서는 2,000m 산 위에서 23m짜리 물고기 화석도 발견되고 Канадад ч гэсэн 2000 м өндөртэй улмаас 23 м урттай загсны чулуузаа олдсон. 혹대에서는 이제 바다에 사는 해마 화석도 발견됐죠. За ховдоос ч гэсэн далайд амьдардаг далай морины чулуузаа олдсон. 이 몽골에는요 그 바닷물로 이루어진 그 소금 호수들이 많잖아요. Тэгэхээр Монгол ч гэсэн далайн уснаас бүрдсэн давас нуурнууд их олон байдаг шүү дээ. 그러죠? Тийм биз? 제가 2년 동안 처리발산에 있었는데 За би 2 жил чойсон байсан. 여기 석탄 방산입니다. Энэ нүүрсний уурхай 엄청나요. маш том уурхай. 이 석탄 뭐가 석탄이 되는지 아세요 혹시? За та бүхэн юу нүүрс болдгийг мэдв үү?
나무. 정확하게 말하면 За яг тодорхой хэлбэл 나무의 껍질이 나무의 껍질이 석탄이 되는 거예요. модны холцос нүүрс болдог. 이런 석탄이 만들어지려면 엄청난 양의 나무가 한꺼번에 물에 쓸려 다니다가 한꺼번에 땅속에 묻혀야 돼. Тэгэхээр ийм их хэмжээний нүүрс гарч ирэхийн тулд маш их хэмжээний мод газар доор оруулаад гарч ирэх. 자, 그럼 무슨 뜻이에요? Энэ нь юу гэсэн үг вэ? 철발산 여기도 옛날에는 다 물에 잠겼었다 그런 뜻이에요. Чойс энэ уурхаач гэсэн дээр үед усанд авчихсан гэдэг юм. 고베알타이에 가면요 사막에 주상절리라고 특별한 모양의 돌이 있어요. За одоо говьолтой төрчин бол одоо цөөл газар шүү дээ. Их онцгой тогтцтой хад байдаг. 보신 분 있는지 모르겠어요. Ийм хад харж ирсэн үү? 이런 것들은 용암 마그마가 뿜어져 나오다가 바닷물을 만나서 급격하게 굳어지면 생기는 거예요. Ийм хэлбэртэй чулуунууд үүсгэхийн тулд халуун магм тэр далайн устай гинэт төрөлтэй холдох юм бол ийм хэмжээтэй болж байгаа. 무슨 뜻이죠? Юу гэсэн үг 여기 вэ? 옛날도 여기 옛날에 다 Энэ чигсэн дээр үед 물에 잠겼었다. усанд автчихсан гэсэн. 제가 자팡 집회를 가다가 이것도 발견했어요. Би завхны семинарт явж байгаад үүнийг чигсэн. 지나가다가 차 안에서 찍은 거거든요. За өнгөрч явж байгаад машин дотроос дарсан. 여기도 다 물에 잠겼다는 걸 알려주는 거예요. Энэ газар ч гэсэн өмнө бүгд усанд автчихсан гэдгийг хэлж байна. 세계 높은 산 꼭대기에 산 정상에 소금수들이 많이 있어요. Дэлхийн өндөр уулын орой дээрээс харах юм бол давс нор их байдаг. 바다는 저기 바다는 저 아래 있는데 이 바닷물로 이루어진 호수들이 산 꼭대기에 많이 있단 말이에요. Далайн тэр доор гэж чинь уулын орой дээр давс нор маш их байна. 여기는 스페인입니다. Энэ бол Испани. 높이가 800m가 넘어요. Өндөр нь 8200m давдаг. 그런데 이 산 꼭대기 보면 특이하게 생긴 모양의 바위들이 돌들이 있어요. За энэ уулын орой дээр харах юм бол ийм онцгой тогтцтой хад чулуунууд байдаг. 이런 모양은 많은 물이 이 바위를 깎으면서 지나가는 거예요. Ийм одоо хадыг үүсгэхийн тулд маш их хэмжээний ус түрх гэсэн. 이런 것들 다 그때 생긴 거예요. Энэ хэлбэрүүдсэн тэгэж үүссэн. 언제까요? Хизээвэ тэр 노아홍수 때. Ноагийн үеэр. 이 볼리비아 우윤이라는 곳에 가면 За Боливийн үеийн гэдэг газар руу 4,000m가 넘습니다. 여기 산이. За энэ дагаа уул нь 4000 м давдаг. 이게 눈이 아니고 다 소금이에요, 소금. Энэ цаас биш бүгд давс. 소금 사막 있어요. Давсан зүйл. 엄청난 넓은 그 소금 사막이 있어요. Маш өргөн ууд нь давсан зүйл. 무슨 뜻이에요? Юу гэсэн үг вэ? 옛날에 여기 다 물에 잠겼었다는 걸 알려줍니다. Дээр үед энэ ч гэсэн бүхэлдээ усанд авчихсан гэдэг хэлж байна. 지금 바다 높이는 홍수 전보다 30m, 40m 올라와 있어요. Одоо далайн түвшин үерийн дараагаас 30-аас 40 м дээшээ нэмэгдсэн. 생각해 봅시다. Тэгвэл бодож үзье. 홍수 전에 이 바닷가에 있었던 도시들은 지금도 어떻게 돼 있을까요? Тэгвэл үерийн өмнө байсан далайн эргээр байсан хотууд одоо хаана вэ? 바닷속에 잠겨 있겠죠. Далай дотор орно шүү дээ тийм ээ. 거기 지금 발견되고 있는 거예요. Одоо тэр нь олдож байна. 인도에서도, Энэгтгэл. 터키에서도. За хар тэнгисээс. 옛날 홍수 전에 바닷가에 있던 도시들이 지금 발견되고 있어요. Дээр үед үерийн өмнө байсан далайн эргээр байсан тэр хотууд олдож байна. 노아 홍수는 이런 많은 증거들을 통해서 사실이라는 걸 알 수 있다는 거예요. Ноагийн үер нь ийм олон баталгаа баримтуудаар дамжуулан үнэн гэдгийг хэлж байна. 아라산 얼음 속에 있는 노아 방주. Араратын мөсөн дунд байгаа Ноагийн бүхэл. 전 세계 많은 화석 증거들. Энэ дэлхий дээр тархсан маш олон чулуудсан олдол. 이런 모든 것들을 통해서 홍수 사건은 홍수 심판 사건은 사실이구나 알 수가 있어요. Энэ бүх зүйлээр дамжуулан үерийн уул мөрчин, үерийн үйл явдал чи үнэн байж тийг хэлж байна. 자, 그런데 Гэхдээ 노아 때 있었던 홍수 심판 사건은 Ноагийн үед болсон үерийн ус 우리 시대 마지막 시대에 있을 불심판의 경고다, 예고편이다. бидний цаг энэ түүхийн төгсгөл галан шүүд болох сануулга гэж байна. 하나님은 노아 때는 홍수로 세상을 심판하셨지만 Бурхан Ноагийн үерээр усыг энэ дэлхийг шүүсэн ч гэсэн 마지막 때는 불로 심판하실 것을 말씀했어요. төгсгөлийн цаг үед галаар шүүх болно гэж айлцсан. 읽어보겠습니다. Уншин. Тэр үеийн дэлхий усан галав давтан устгагдсан аж харин өнөөгийн тэнгэр ба газар нь түүний үгээр байгаа бөгөөд гал зориулагдсан сүсэг бишрэлгүй хүмүүсийн шүүд ба сүрлийн өдөрт хадгалагдаж байна. 그때 세상은 물의 넘침으로 멸망했다. Тэр үеийн дэлхий усан галав давтан устгагдсан. 그때가 언제일까요? Тэр үеийн хэзээ вэ? 노아 때. Ноагийн үе. 하나님은 마지막 때 불로 심판하시겠다고 말씀해요. Харин Бурхан түүхийн төгсгөлд галаар шүүнэ гэж айлцсан. 자, 이 말씀 한번 읽어볼게요. Энэ ишлэгийг хамт уншия. Гэвч эсний өдөр нь хулгайч мэт ирэх болно. Тэгэхэд тэнгэр нүргэлээд өнгөрнө.
альва бодцууд нь гал тусгагдах бөгөөд газар болоод түүн дээр ажлууд нь шатаагдана. 하나님께서 불로 세상을 심판하실 때에 Бурхан энэ дэлхийг галаар шүүхдээ 체질이 뜨거운 물에 풀어진다고 되어 있어요. альва бодцууд нь галд устгагдаж хайлаа гэж. 이게 무슨 말이냐? 영어로 표현해 보면 더 쉬워요. За энэ үг нь ямар утгатай вэ гэхээр англиас нь харах юм бол 일레멘츠가 원소를 말하는 거예요. элемент гэдэг нь одоо атмыг хэлж байна. 뜨거운 물에 다 풀어진다. Тэгэхээр энэ халуун галд бүгд задарч хайлаа гэж. 일레멘츠 원소를 뜻한다 그랬죠? За энэ элемент нь атмыг хэллээ гэж хэлсэн тийм. 자, 우리 몸을 이루는 가장 작은 기본 단위가 뭐라 그랬죠? Тэгэхээр хүний бие бүрэлдэхүүн хамгийн жижиг нэгж нь юу гэж хэлсэн бэлээ? 세포. Эс. 물질을 이루는 가장 작은 기본 단위는 뭐죠? Эд зүйлийг бий болгодог хамгийн жижиг нэгж нь юу вэ? 원소. За атом. 얼마 전까지만 해도 과학자들은 원소는 더 이상 쪼개지지 않는 가장 작은 단위다라고 생각을 했어요. Саяхны хүртэл элемент ч гэсэн атом цаашаа задрахгүй хамгийн жижиг нэгжээ гэж хэлж байсан. 그런데 하나님은 벌써 2000년 전에 Гэтэл бурхан аль хэдийн 2000 жилийн өмнө 이 원자가 뜨거운 물에 풀어질 것이다라고 말씀했어요. энэ атом нь халуун галд задарч хайлна гэсэн. 여러분 행복이 아시죠? За та бүхэн цөмийн бөмбөгийг мэднэ үстэй. 행복이는 이 원자가 풀어질 때 발생하는 엄청난 에너지를 가지고 만든 무기예요. За энэ цөмийн бөмбөг нь атом задраад тэндээс үүссэн маш том их энергиээр бий болгосон бөмбөг байна. 하나님은 마지막 때 이 온 세상에 불이 이 온 세상이 다 불타서 없어질 것이라고 분명히 말씀했어요. Тэгэхээр бурхан түүхийн төгсгөл үед энэ бүх ертөнцийн галаар шүүгдээд устгагдана гэж альцсан. 내일 자세하게 말씀을 드릴게요. За энэ талаар маргааш илүү тодорхой хэлж өгье. 홍수 심판이 지나고 이제 노아의 손들은 온 세상 흩어져 살라고 하나님 말씀했어요. За үер дуусаад үер өнгөрөөд энэ Ноагийн гэр бүлийнхний бурхан бүх дэлхийгээр тарж бутарч амьдраа гэж 근데 이 хэлсэн. 노아의 손들이 하나님 말씀 불순종하고 Гэтэл энэ Ноагийн үрүүд нь бурханы үгэнд дуулгаргүй байгаад 시날이라는 곳에 모여서 하나님을 대적하기 위해서 높은 탑을 하나 쌓았어요. Шинаар гэдэг газар цуглаад бурханыг эсэргүүцэхийн тулд маш өндөр хотыг байгуулсан. 그 탑이 이름이 바벨탑입니다. За тэр цайзынх нь тэр цамхын нэр нь Бабел. 읽어볼게요. За уншия. Тэд дорн зүг рүү нүүж Шинарын хүндий тал газрыг олоод тэндээ нутагшин суурьжээ. Тэд заах үтэлцгүй тоосоо цохиж түүнийгээ гүйцэд болтон шатаацгаая гэж өөр хоорондоо хэлцээд чулууны оронд тоосоо шаврын оронд барагшин хэрэглэв. Тэгээд тэд заах үтэлцгүй бүгдээрээ хот болон тэнгэр тулан оройтой өндөр цамхаг барьж байгуулан нэрээ алдаршуулцгаая. Эстэгээс бид бүх дэлхий дээр тарж бутрах болно гэж хэлэлцжээ. 노아의 후손들이 모여서 탑을 쌓았던 곳이 시날이라고 되어 있죠. Ноагийн үрдүнд хамтдаа цуглаад цамхаг босгосон газар нь Шинарын хүнд гэсэн. 대꼭대기를 하늘에 닿게 한다 이 말은 하나님을 대적한다 그런 뜻이에요. Тэгээд тэнгэр тулам оройтой цамхаг барина гэх нь бурхныг эсэргүүцнэ гэсэн. 그래서 하나님은 노아의 손들이 바벨탑을 쌓지 못하게 하기 위해서 Тиймээс бурхан Ноагийн үрдүнд Бабел цамхыг барьж босгохгүй болохын тулд 그들의 말을 나눠버렸어요. тэдний хэлийг нь хутгалхуулсан. 자, 읽겠습니다. Уншия. Алив бууцгаая. Тэдний хэлийг тэнд нь хутгалдуулан санууруулъя. Нэг нь нөгөөгийнхөө үг хэлийг ойлгохгүй болгоё гэв. Тэгээд эзэн тэднийг тэндээс бүх дэлхийгээр нэг тараасан тэд хот байгуулгаа зогсоожээ. 자, 하나님께서 그들의 언어를 혼잡케 하셨다. Бурхан тэдний хэлийг хутгалдуулан самууруулжээ гэж. 위에서 이제 야 벽돌 갖고 와라라고 말했는데 За тэр дээрээс тоосоо аваад ирээ гэсэн чинь 밑에서 어떻게 들리는 거예요? доор юу гэж сонссон. гэсэн. 뭔 말인지 모르겠어. Юу яриад байгааг нь ойлгохгүй. 말이 안 통하는데 어떻게 일을 하겠어요, 그죠? Тэгэхээр хоорондоо ойлгохгүй учраас яаж ажиллах 아, вэ? 그래서 바벨탑 쌓다가 그만두고 그냥 말 통하는 사람끼리 다 흩어져 버렸어. Тэгээ Бабел цамхаг барьж ирснаа болоод үг хэлний ойлгоцдог хүмүүстэйгээ хамт явсан. 홍수 후에 노아의 세 아들 함, 셈, 야벳에서 사람들이 이 땅에 다시 많아졌는데 Нэрийн дараа Ноагийн 3 хүү Хам, Шем, Ябатад дамжуулан хүмүүс очирсан. 그들이 하나님 말씀 불순종하고 시날이라는 곳에 모여서 바벨탑을 쌓았어요. Гэтэл тэд Бурхны үгэнд дуулуулгүй байгаад Шинаар гэдэг газар очиод Бабел цамхыг босгосон. 그래서 하나님께서 그들의 말을 나누시고 온 세상에 흩어버렸다. Гэтэл Бурхан тэдний хэлийг нь хутгалдуулаад бүх дэлхийгээр тархасан. 자, 그러면
그러면은 그 바벨탑은 어디 있느냐? Тэгвэл одоо тэр Бабель цамхаг хаана вэ? 바벨탑을 쌓았던 장소가 뭐라 그랬죠? Бабель цамхаг барьж исэн газар нь юу гэж хэлсэн бэ? 시날. Шинаар. 시날이 어딘지를 찾아보면 되겠죠. Тэгвэл Шинаар гэдэг нь хаана байгаа вэ? Олж мэдгээд болно шүү дээ. 바벨탑은 이라크 땅에 있다. Бабель цамхаг Иракийн газар нь 시날이 지금 바벨. 그 시날이라는 것이 이라크에 있거든요. одоо тэр Шинаар гэдэг газар нь Иранд байдаг. 여기 그 바벨탑 도시의 흔적입니다. Энэ нь Бабель цамхгийн тэр босгож исэн туйр байна. 바벨탑의 흔적이고요. Энэ Бабель цамхгийн туйр байна. 여러분 구글 어스라는 프로그램 아시는지 모르겠어요. Та бүхэн Google Earth гэдэг програмыг мэдэх үү? 구글 어스 프로그램으로 바벨탑 딱 찍으면 정확하게 바벨탑 그 유적을 딱 찍어줘요. Google Earth гэдэг програмаа Бабель цамхаг гэж бичих юм бол яг Бабель цамхгийн байршил нь гарч ирдэг. 그리고요. Тэгээд 인류의 언어를 연구하는 학자들이 한 가지 사실을 알게 됐어요. хүн төрөлхтний хэлийг судалдаг эрдэмтэд нэг үннийг олж мэдсэн. 사람의 말은 시간이 지나면서 조금씩 생겨나는 게 아니라 Хүмүүсийн хэлж цаг хугацаа өнгөрөөд баа багаар нэмэгдээд явдаг юм шиг. 어느 날 갑자기 많은 언어가 생겨나게 됐다는 걸 알게 됐어요. Нэг л өдөр гинэт маш их хэмжээний хэл аялал үүссэн байна гэдэг юм. 그리고 그 시기를 조사하다가 언제인지를 알게 됐다? Тэр цаг үеийг судалж байгаад хизээ гэдгийг мэдсэн байна. 노아의 후손들이 바벨탑을 쌓을 때와 언어가 갑자기 많아질 때가 정확하게 일치한다는 것을 알게 됐어요. Ноагийн үр өдөн Бабель цамхыг босгож байгаа үед маш их хэмжээний хэл бий болсон гэдгийг тэр үед мэдсэн байна. 인류의 언어는 원래 하나였다는 거예요. Хүн төрөлхтний хэл аялал нь анханасаа нэг байсан. 그래서 모든 언어에는 공통의 문법이 있어요. Тиймээс бүхий л хэлэнд нийтлэг хэлцүү гэж байна. 조사해 보니까 인간의 언어는 공통의 문법이 있다는 거예요. Судлаад үзсэн чинь бүх хэлэнд нийтлэг хэлцүү байна. 그리고 비슷한 언어, 발음이 비슷한 언어들이 꽤 많이 있죠. Тэгээд бас дуудлах нь одоо ижил тийм одоо хэлүүд олон байдаг шүү дээ тийм ээ. 여러분 그 바른손, 오른손, 바른손이라고 하죠. За та бүхэн энэ баруун гар гэж байгаа шүү дээ. 바로 Баруун. 한국 사람도 바른손, 바른손 이렇게 얘기해요. За солонгос хүмүүс ч гэсэн баруун гар гэдэг. 더 어려운 얘기하지 맙시다. 자, 근데 이제 인류가 이제 언어가 통하는 사람끼리 이제 전 세계 흩어지면서 조금씩 이제 피부 색깔도 뭐 얼굴 생김새도 조금씩 달라졌어요. Тэг хүн төрөлхтөн хэлээ ойлгоцдог хүмүүстэйгээ яваад одоо арьсны өнгөцтөр гадаад үзэмсэн шиг өөрчлөлтсөн. 자, 우리 보면은 이제 뭐 피부 색깔이 검은 사람, 뭐 하얀 사람 있잖아요, 그죠? За ингээ харах юм бол одоо арьс нь хар арьстай хүн байна, цагаан арьстай хүн байдаг шүү дээ. 적도 지역에 사는 사람들 햇빛을 많이 받아요. За экваторт амьдардаг хүмүүс нарны элчийг маш их авдаг. 그래서 피부에 멜라닌 색소가 많이 나와요. Тиймээс одоо энэ арьснаас нь мелатин гэдэг бодис их явдаг. 피부가 검어져요. Тэгээд арьс нь харагддаг. 그리고 적도에 사는 사람들은 대부분 콧구멍이 커. За тэгээд экваторт амьдардаг дийлэн хүмүүсийн хамар нь их өндөр том байдаг. 콧구멍이 커요. Ийм том байдаг. 왜 큰인 줄 알아요? Яагаад том байдаг юм бэ? 열이 많으니까 몸 안에 있는 연기를 숨 쉬면서 빨리빨리 빼내줘야 돼요. Халуун учраас энэ одоо агаар амьсгалахын тулд хурдан амьсгалахын тулд тийм том байдаг. 그러니까 콧구멍이 커요. Тиймээс л энэ хамрын нөхөн том байдаг. 맞아요? Ойлгосон. 추운 지방에 사는 사람도 어때요? 추운 곳에 사는 사람. За хүйтэн газар амьдардаг хүмүүс юм. 콧구멍이 Энэ хамрын нөхөн жижигхэн 왜 байдаг. 열을 많이 뺏기면 안 되니까. Яагаад халуунаа хурдан автаж явахгүй. 조금만 나가야 돼. Тиймээс ингээд багаар гарах. 그래서 콧구멍이 가늘고 좁아지는 거예요. Тиймээс одоо энэ хамрын нөхөн жижигсэж байна. 그리고 햇빛을 많이 못 받으니까 멜라닌 색소가 많이 안 나와. Тиймээс одоо нарны элчийг ч гэсэн сайн авдаггүй учраас мелатин ч гэсэн бага юм. 피부가 하얘지는 거예요. Тэгээд арьс нь цагаан байна. 그래서 이 언어가 통하는 이제 사람들이 전 세계에 흩어지면서 За тэгээд хэлээ ойлгоцдог хүмүүс нь бүгд дэлхийгээр тархангаа 그들이 사는 그 지역의 기후에 따라서 조금씩 좀 바뀐 거예요. тэд амьдарч байгаа өөр амьсгалаас олж баг багаар гадаад үзмжийн өөрчлөлт. 피부 노화의 원인은 태양 광선이에요. Арьсны хөвчлөлтийн үндэс нь нарны туяа. 여기 보세요. За энийг хараарай. 이 할아버지는요 25년 동안 운전석 창문이 고장난 트럭을 운전했던 사람이에요. За энэ өвөө бол 25 жилийн турш нөгөө жолоон талдаа байдаг цонхон идэрсэн тийм ачааны машиныг 25 жил барьсан хүн. 이게 창문이 안 올라가.
ингээд цонхон дээшлэхээр 항상 열린 창문으로 이제 차를 끌고 출근하는 거예요. байн онгорхой цонхтойгоор машина бариад ажилдаа явна. 출근할 때는 이쪽에서 해가 떴거든. За ажилдаа явахад нь энэ талаас нар турсан. 계속 햇빛 받고 출근하는 거예요. Тэгээ ажилдаа явах хугацаанд баян нарны илчийг 일 авч. 끝나고 이제 돌아올 때는 За ажлаа дуусгаад гэрлүүгээ харих. 이제 이쪽에서 해가 비치잖아. Нөгөө талаас одоо нар нь тусан шүү дээ. 또 이쪽에서 계속 또 햇빛 받고 퇴근하는 거예요. Тиймээс дахиад энэ тал руугаа нарны илчийг авч. 그래서 어떻게 됐어요? Тэгээ яасан бэ? 같은 사람의 얼굴인데요. Яг нэг хүний энэ царай 햇빛을 많이 받은 쪽의 피부가 빨리 늙었죠. нарны туяаг их авсан энэ тал нь маш хурдан өгшөрсөн. 그죠? Тийм байгаа. 여자분들 왜 화장해요? Та бүхэн яагаад нүрээ буддаг 물론 вэ? 이제 이뻐 보이려고 하는 것도 있겠죠. За мэдээж цөөргөн харагдахын тулд байгаа шүү дээ. 근데 사실은 햇빛을 자외선을 차단하려고 화장하는 거예요. Гэтэ энэ нарны туяа, нарны илчийг авахын тулд нүрээ будаж халахдаг. 맞죠? Тийм биз дээ? 자, 바벨탑 사건 이후에 Бабель замхийн үйл явдлын дараа 사람들은 온 세상 터지게 됐다고 말씀드렸어요. хүмүүс бүх дэлхийгээр тархсан гэж ярьсан. 그런데 사람들은 시간 지나면 뭐 한다? Хүмүүс цаг хугацаа өнгөрөхөөр яадаг гэсэн бэ? 잊어버립니다. Мартдаг аа. 방금 말한 것도 잊어버리고 있을 거예요. 그죠? За сая ярьсан зүйлийг ч гэсэн мартсан хүмүүс сууж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 사람은 시간이 지날수록 바벨탑 사건도 잊어버렸어. Хүмүүс цаг хугацаа өнгөрөх тусам энэ Бабель замхийн үйл явдлыг 그래서 хэлчихсэн. 하나님 대신에 많은 우상을 만들고 섬기며 살기 시작했어요. Тиймээс Бурхны оронд маш олон шүтээнийг хийгээд түүндээ мөргөж амьдарсан. 그래서 하나님은 온 세상 사람들에게 Тиймээс Бурхан бүх дэлхийн хүмүүс 참 하나님, 살아계신 하나님을 증거하기 위해서 жинхэнэ амьд орж байгаа Бурхныг гэрчилхийн тулд 한 민족을 선택했어요. нэг үндэснийг сонгосон. 그 민족이 Тэр үндэс нь 이스라엘 민족이에요. Израиль. 이스라엘 민족. Израиль. 하나님은 먼저 바벨탑을 쌓다가 흩어진 많은 사람들 중에서 Бурхан эхлээд Бабель замхыг босгож байгаа тал бутарсан олон хүмүүс дундаас 아브라함이라는 사람을 선택을 했어요. Авраам гэдэг нэг хүнийг сонгосон. 이 아브라함이 이스라엘 민족의 조상이거든요. Энэ Авраам бол Израиль үндэсний өвөг дэд. 읽어볼게요. Уншин. Тэгээд эзэн Авраам дайлахлаа чи их нутгаас төрлүүдээс мөн эцгийнхээ гэрээс гарч чамд миний харуулах нутаг руу явагдсан. Чамаас би агуу үндэснийг гаргаж чамайг бас би өрөөн чиний алдрыг би агуу болгоно. Чи тэгээд өрөөл болтугай. 하나님은 아브라함 부르시고 세 가지 약속을 해주셨어요. Бурхан Авраамыг дуудаад гурван төрлийн амлалтыг өгдөг. 땅을 주겠다. Газрыг өгдөг. 민족에 살려면 땅이 필요하잖아요. Үндэстэн амьдрахын тулд газар нутаг хэрэгтэй шүү дээ. Тийм биз? 그 땅이 가나안 땅, Тэр газар нь Ханаан нутаг. 지금의 팔레스타인 땅, Одоогийн Палестины нутаг, 이스라엘 땅입니다. Израилийн нутаг. 큰 민족을 이루게 해주겠다. Агуу үндэстэн бол 큰 민족이란 이스라엘 민족 말하는 거예요. агуу үндэстэн гэдэг нь Израилийг хэлж байна. 이스라엘 민족 다른 말로 히브리 민족이라고도 하고 Израиль өөрөөр еврей үндэстэн гэж 유대 хэлдэг. 민족이라고도 해요. Бас 유대чүүд гэж хэлдэг. 그리고 복의 근원이 되게 해주겠다. Тэгээд бас ерөөлийн үндэст болгоно. 복의 근원이라는 것은 아브라함의 후손을 통해서 온 세상의 구주가 되시는 예수님 보내주겠다 그런 뜻이에요. Ерөөлийн үндэст гэдэг нь Авраамаар дамжуулан бүх ертөнцийг аврах Есүсийг илгээнэ гэсэн үг. 자, 어제 우리 공부했죠. Өчигдөр бүгдээрээ сурсан шүү дээ. 우리 2024년에 산다 그랬는데 그게 무슨 뜻이라 그랬어요? Өчигдөр бүгдээрээ 2024 онд амьдарч байна. Ямар утгатай гэж хэлсэн бэ? 예수님이 Есүс 이 땅에 오신 지 энэ газарт ирээд 2024년째 되는 해 우리가 살고 있다는 뜻이라고 그랬어요. 2024 дэх жилд бид амьдарч байна гэсэн. 기억나죠? Санаж байна уу? 처음 듣는 거 아니죠? Анх удаа сонсож байгаа юм биш шүү дээ, тийм ээ? 2000년 전에 이 땅에 오신 예수님이 이스라엘 땅에 오셨다고요. 2000 жилийн өмнө энэ газар дээр ирсэн Есүс Израильд ирсэн. 먼저 하나님께서 이스라엘 민족을 선택하신 중요한 몇 가지 목적을 좀 우리가 알아야 되겠어요. За эхлээд Бурхан Израилийг сонгосон хэд хэдэн чухал шалтгааныг бид нар мэдэх ёстой. 자, 첫 번째, Эхнийх нь 살아계신 참 하나님을 증거하기 위해서. амьд оршигч жинхэнэ Бурханыг гэрчилхийн. 자, 이 말씀을 같이 읽어볼게요. За энэ нэшлийг хамт уншийе. Харин Яахва чамайг бүтээгч эзэн Израиля чамайг бий болгогч эзэн одоо ингэж айлтаж байна. Би чамайг авсан учраас үу айхтун. Би чамайг нэрээр чинь дуудсан. Чи миний та нар миний гэршнэр гэж эзэн айлтаж байна. Та нар мэдэж надад итгэн намайг тэр мөн гэж таниасаа гэсэндээ би та нарыг сонгосон бөгөөд та нар зарснаар минь юм. Надаас өмнө Бурхан байгаагүй миний дараач байхгүй. 하나님 지금 누구를 부르고 계십니까? Одоо Бурхан хэнийг дуудаж байна вэ? 야고바, Яаква, 이스라엘아. Израиля.
아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳았어요. Авраам Исаакийг төрүүлсэн, Исаак Яаковыг төрүүлсэн. 이 야곱의 이름을 하나님이 이스라엘이라고 바꿔주셨어요. Бурхан тэр Яаковын нэрийг Израиль болгон өөрчилсөн. 이스라엘은 야곱이라는 사람의 한 사람의 이름인 동시에 한 민족의 이름이기도 하다. Израиль гэдэг нь Яаков гэдэг нэр хүний нэр боловч бас Израиль гэх үндэсний нэр. 자, 그리고 이제 하나님이 이스라엘 민족을 왜 부르셨다? Гэтэ Бурхан Израилийн ард түмнийг яагаад дуудсан 너희는 бэ? 나의 Та нар миний. 증인입니다. 이 말씀 잘 기억하셔요. За та бүхэн энэ үгийг сайн санаж 오늘 байгаа. 말씀 끝날 때 또 한 번 볼 거예요. За өнөөдрийн үг дуусахаас өмнө дахиад нэг харах болно. 하나님은 세상 많은 민족 중에서 이스라엘을 선택하시고 Бурхан энэ дэлхийн олон үндэснээс Израиль гэх үндэснийг 너희는 나의 증인이라고 말씀하신 거예요. та нар миний гэрчнэр юм аа гэж айлцсан. 이스라엘 민족이 하나님의 증이다. 무슨 뜻일까요? Израилийн ард түмэн Бурханы гэрч гэж байна. Юу гэсэн үг вэ? 이스라엘 민족의 역사를 공부해 보면 살아계신 하나님을 알 수 있다 그런 뜻이에요. Израиль үндэсний түүхийг судлаад үзэх юм бол амьд оршигч Бурханыг мэдэж болно гэсэн. 아시겠어요? Ойлгосноо? 또 두 번째, 온 세상 사람들에게 하나님 말씀 성경을 전해주기 위해서 이스라엘 민족을 선택했어요. Бас хоёрт нь бүх дэлхийн хүмүүс Бурханы үг болох энэ Библийг дамжуулж өгөхийн тулд Израилийг сонгосон. 자, 유대인, 이스라엘 사람 같은 말이라 그랬죠? За Израиль 유대 хүн адилхан гэж хэлсэн тийм 자, ээ. 하나님께서 많은 민족 중에서 이스라엘 민족 선택하시고 Бурхан олон үндэстэн дундаас Израиль гэх үндэснийг 그들에게 сонгосон. 놀라운 기적을 보여주셨어요. Тэгээд тэдэнд маш гайхамшигтэй үйл явдал. 그 기적을 통해서 그들을 선택하신 여호와가 진짜 하나님인 것을 알려주신 거예요. Тэд энэ гайхамшигаар дамжуулан тэднийг сонгосон Бурхан жинхэнэ Бурхан байна гэдгийг мэдсэн. 자, 근데 기적을 통해서 하나님 알 수 있지만 기적을 통해서 하나님의 계획, 하나님의 사랑을 알 수는 없잖아요. Тэгээ гайхамшигаар дамжуулан Бурханыг мэдэж олох гэсэн. Энэ гайхамшигаар дамжуулан Бурханы төлөвлөгөө хайр мэдэх боломжгүй. 그래서 하나님은 성경, 하나님의 말씀인 성경을 기록하게 하신 거예요. Тиймээс Бурхан өөрийн үг болох энэ Библийг бичүүлсэн. 성경은 구약 성경과 신약 성경으로 이루어져 있다고 그랬죠. Энэ Библи нь хуучин гэрээнээс бас шинэ гэрээнээс бүрднэ гэсэн. 신구약 성경은 다 예수 그리스도를 우리에게 증거해주고 있어요. Хуучин шинэ гэрээнд бүхэлдээ Есүс Христийг гэрчилж байгаа. 하나님은 이 성경을 기록해서 온 세상 사람들에게 지금 저와 여러분에게까지 전해주고 계신 거예요. Тэгэхээр Бурхан энэ Библийг бичээд бүх дэлхийг дахина буюу би олон та бүхэнд дамжуулж өгч байна. 또 Бас 예수님을 이 세상에 보내주기 위해서 이스라엘 민족을 선택하셨어요. Есүсийг энэ газарт илгээхийн тулд Израиль үндэснийг сонгосон. 같이 읽어보죠. За хамт уншия. Тэд бол Израильчууд бөгөөд үрчлэл алдар гэрээнүүд эцгүүд ч тэднийг Христ мах биеэрээ тэндээс гаралтай юм. Тэр бол бүгдийн дээр оршигч үрд мөнхөд магтагдах Бурхан мөн. 아멘. 예수님께서 이 땅에 오실 때 육신으로 하면은 이스라엘 통해서 오셨다. За Есүс энэ газар дээр ирэхдээ махбодын хувьд ирэхдээ Израилийн газар нутагт 자, ирсэн. 이 말씀 읽어볼게요. Энэ ишлэгч гэсэн уншия. Тэнгэрт нэгэн үлэмжийн тэмдэг үзэгдэв. Нарыг өмсөн хөл дороо сар. Тэргүүн дээрээ 12 одны титэмтэй нэгэн эмэгтэй хэвлээд үртэй байсан бөгөөд төрхөөр өдөж шаналсандаа хашгирлаа. 자, 여기 좀 이야기 어려운 내용 있죠? За энэ ойлгох жоохон хүн агуулга байгаа. 해를 입고 그다음에 발에는 달이 있고 Нарыг өмсөн хөл дороо сартай гэж. 12별의 면류관을 쓴 한 여자가 아이를 낳기 위해서 막 고통하고 있다. 12 одны титэмтэй нэгэн эмэгтэй хүүхэд төрүүлэхийн тулд зовж байна гэж. 이 여자는 누굴 말할까요? Энэ эмэгтэйнд хэнийг хэлж байгаа вэ? 이스라엘 말하는 거예요. Израилийг хэлж байна. 그리고 이 여자가 낳은 아이는 예수님을 말하는 거예요. Тэгээд энэ эмэгтэйнд төрүүлсэн хүүхэд гэдэг нь Есүсийг хэлж байна. 다시 말하면 이스라엘 민족은 예수님이 이 땅에 오시기 위한 하나의 엄마의 배, 모체로서 선택이 됐다 그런 За 뜻이에요. өөрөөр хэлбэл Израильчууд Есүсийг энэ дэлхийд ирүүлэхийн тулд нэгэн эхийн хэвлий болж сонгогдсон гэсэн үг. 예수님도 이렇게 말씀했어요. За Есүс гэсэн ингэж хэлсэн. 읽겠습니다. Уншия. Та нар мэдэхгүй юмд мөрөгдөг бол бид мэддэг юмдөө мөрөгдөг. Тиймээс ч аврал юдэчүүдээс гарна. 구원이 유대인에게서 난다. Аврал юдэчүүдээс гарна. 온 세상의 구주가 되시는 예수님이 이스라엘 통해서 오신다 그런 뜻이에요. Бүх дэлхийн аврагч болсон Есүс Израилаар дамжуулан гарч ирнэ гэж хэлж байна. 또 За дахиад 이스라엘 민족을 선택하신 목적은 Израилийг сонгосон шалтгаан нь 이방인들에게 거울과 경고가 되게 하기 위해서 교훈을 주시기 위해서 이스라엘 민족을 선택했다. харин үндэстнүүдэд жишээ сануулга бол сургамж өгөхийн тулд Израилийг сонгосон. 말씀 읽어볼게요. Энэ ишлэгийг уншия. Тэд тачаадан хүссэн шиг муу муухай юмсын араас бид тачаадан хүсэхгүй байхын тулд энэ нь бидэнд жишээ болсон юм.
Энэ бүхэн жишээ болон тэдэнд тохиолдсон бөгөөд үүнийг энэ үеийн эцэст амьдарч буй бидэнд сануулга болгон бичжээ. 저희가 당한 일이 우리에게 거울이 된다. За тэдгээр нь бидэнд жишээ болон сануулга болгон бичигджээ гэж. 여러분 매일 거울 보죠? Та бүхэн тойлонд хардаг үст те? 거울 오늘 봤어요? Та бүхэн өнөөдөр тойлонд харсан? 보니까 거울 안 본 분도 있는 것 같아. Харсан чи тойлонд хараагүй хүн ч гэсэн байх шиг. 우리 매일 거울 보고 살아요, 그죠? Бид нар өдөр болгон тойлонд харж амьдардаг. 거울 보는 이유는 Тойлонд харж байгаа шалтгаан нь 나 보려고 거울 보는 거잖아요. өөрийгөө харахын тулд харж байна. 맞죠? Тийм биз дээ? 하나님은 이스라엘 민족의 역사가 이방인들에게 거울이 된다. Тэгэхээр бурхан Израилийн түүхэн хайр үндэстэнд тойл буюу жишээ болно гэж хэлсэн. 이방인이라는 게 누구냐? За тэгвэл энэ хайр үндэстэн гэдэг нь хэмээн. 세상 많은 민족 중에서 하나님이 이스라엘 민족을 선택했다 그랬죠? Энэ ертөнцийн олон үндэстэн дундаас бурхан Израилийг сонгосон гэсэн. 이스라엘 민족을 뺀 다른 모든 민족을 이방 민족이라 그래요. Израиль үндэстээс гаднах бүхий л улс орны хүмүүсийг хайр үндэстэн гэж хэлж байна. 한국 사람도 이방 민족, Солонгос хүн ч хайр үндэстэн. 몽골 사람도 이방 민족. Монгол хүн ч гэсэн хайр үндэстэн. 맞죠? Тийм биз? 하나님 이스라엘 민족 역사를 통해서 저와 여러분에게 중요한 교훈을 주시고자 하는 거예요. Тэгэхээр бурхан Израилийн түүхээр дамжуулан би одоо та бүхэн чухал сургамжийг өгөх гэж байна. 오늘 우리가 이스라엘 민족 역사를 공부해 보면 Тэгэхээр бүгдээрээ өнөөдөр Израилийн түүхийг сураад үзье. 어째서 이스라엘 민족이 2000년 동안 나라를 잃어버리고 Яаж явж байгаад Израильчууд 2000 жилийн турш усан алдаж 온 세상에 터져서 환란을 당하게 됐는가 그 이유를 알게 될 거예요. дэлхийн өнцөг болон бүр тархаж амьдарсан тэр шалтгааныг мэдэх болно. 또 이스라엘을 선택하신 목적은 Тэгээд бас энэ Израилийг сонгосон шалтгаан. 인류 역사를 이해하는 시간표로서 열쇠로서 선택했다. Хүн төрөлхтнийг ойлгож олох цагийн хуваар түлхүүр болгон сонгосон. 자, 이 세상 역사가 자물쇠라면 За энэ дэлхийн түүхийг цоож гэвэл 이스라엘 역사는 열쇠다. Израилийн түүхэн түлхүүртэй. 세상 지금 어떻게 돌아가고 있고 앞으로 어떻게 될 것인지 알려면 이스라엘 역사를 보면 알 수 있다는 거예요. Энэ дэлхий одоо юу болж байгаа, цаашдаа юу болохыг мэдхийг хүсч ивэл Израилийн түүхийг харах 자, болно. 이스라엘은 인류 역사를 향한 하나님의 시간표다. Израиль бол хүн төрөлхтний цагийн хуваар хүн төрөлхтний түүхийг харуулж байгаа цагийн хуваар. 우리 아이들 학생들 시간표대로 수업 공부하죠. За хүүхдүүд сурагчид ч гэсэн энэ цагийн хуваарийн дагуу хичээлээ хийдэг шүү дээ. 맞죠? Тийм биз? 가끔 시간표 잘못 봐가지고 책 다른 거 갖고 와서 혼날 때도 있지. Хаяа цагийн хуваараа тэр хичээлээ ч гэсэн сайн ялгаж чадахгүй буруу номоо авчрах тохиолдол байдаг шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 자, 이스라엘 민족의 역사는 인류 역사의 시간표다. Тэгэхээр Израилийн түүхэн хүн төрөлхтний түүхийн цагийн хуваар. 이스라엘 잘 봐야지만 지금 우리가 어느 시대 살고 있고 앞으로 어떤 일이 벌어질지를 알 수 있다는 거예요. Тэгэхээр Израилийн түүхийг сайн харж ижил бид ямар цаг үед амьдарч чинь хойштоо юу болохыг мэдэж чадна. 자, 그런데 하나님 선택하신 이 이스라엘 민족은 어떤 민족이냐? Гэтэ энэ Бурхны сонсон Израиль үндэстэн ямар үндэстэн? 세상에서 가장 작은 민족이에요. Энэ дэлхийн хамгийн жижиг үндэстэн. 읽어볼게요. Уншин. Та нар бусад үндэснээс олон байсан учраас эзэн та нарыг хайрлаж сонгосон юм биш. Та нар бүх үндэснээс хамгийн цөөхөн билээ. 자, 보세요. За хараарай. 이스라엘 땅은 몽골 땅의 75분의 1밖에 안 돼요. За Израилийн газар нутаг Монголын газар нутгийн 75-ын 1-ээр дүүцэх тийм жижиг. 엄청 작죠. Маш жижигхэн байгаа. 뭐 나라 한 나라가 이쪽 끝에서 이쪽 끝 가는데 얼마 안 걸려 시간이. Нэг ус одоо энэ захаас нөгөө зах руу явхад хитгэн цаг зарцуулдаг. 이스라엘 사람들한테 제가 호프에서 울란바토 가는데 23시간 차 타고 간다 그러면 아마 놀랄 거예요. За одоо Израиль хүн би ховдоос Улаанбаатар орох гэж 23 цаг зарцуулж ирлээ гэх юм бол гайхаж цочих ба. 뭐 자기네 나라는 뭐 1시간이면 가는데 그냥 끝에서 끝까지. Өөрийнх нь ус бол нэг цагийн дотор ирж очиж штэ тийм ээ. 네. 얼마나 작아요 나라가. Тэгэхээр ус нь хэр жижигхэн байна вэ? 근데 하나님께서 이 작은 이스라엘 민족을 선택했어요. Гэтэл бурхан энэ жижиг үндэстэн Израилийг сонгосон. 이스라엘 민족은 역사 속에서 항상 작은 민족으로 존재해 왔어요. Израилийн ард түмэн түүхэн донд хамгийн жижиг улсаар явж ирсэн. 하나님께서 이스라엘 민족을 선택하신 이유 중에 하나가 작기 때문에 그래요. Тэгэхээр бурхан Израилийг сонгосон шалтгааны нэг нь жижигхэн учраас. 그런데 하나님은 이 작은 이스라엘 민족을 선택해서 Гэтэ бурхан энэ жижигхэн Израиль үндэстнийг сонгоод 놀라운 일을 해나가십니다.
маш агуу гайхамшиг. 세상 사람들이 깜짝 놀랄 만한 일을 하시는 거예요. Энэ дэлхийн хүмүүс хараад цочиж мэд гайхах хэмжээний зүйлсийг харуулж байна. 이스라엘 세계 인구의 0.2%밖에 안 돼요. Энэ дэлхийн хүн амын 0.2% ч хүрэхгүй. 그런데 전 세계 뿔뿔이 흩어져 사는 유대인들 다 모아도 1,800만 명밖에 안 되는데 Гэтэ энэ дэлхийн өнцөг болон бүр тархсан Израильчуудыг цуглуулах юм бол 18 сая болно. 이 작은 이스라엘 민족을 통해서 세계를 막 움직입니다. Гэтэл энэ жижиг Израиль үндэснээр дамжуулан дэлхийг хөдөлгөж байна. 또 Бас 이스라엘 뛰어난 머리를 갖고 있는 민족. Израиль хамгийн ухаантай, толгой гоцгой тийм хүмүүс. 하나님께서 뛰어난 머리를 주시겠다고 약속했어요. Бурхан ч гэсэн ухааныг өгөх болно гэж хэлсэн. 자, 세계를 주도하는 유대인들. Дэлхийг удирдах буй 유대чүүд. 에? 자, 세계를 움직이는 사람들은 유대인이에요. Тэгэхээр энэ дэлхийг сэгсэрч хөдөлгөж байгаа хүмүүс нь 유대чүүд. 세계 문화, 경제, 정치의 바탕이 유대인들의 머리입니다. Тэгэхээр энэ дэлхийн соёл, 정치, 경제, эдийн 문화. засаг тэгээд улс төрийн энэ үндэс нь 유대чүүд болж байна. 여러분 노벨상 아십니까? Та бүхэн Нобелийн шагналыг 우리 мэдв үү? 뛰어난 사람들이 받는 상이죠. Их ухаантай хүмүүс авдаг шагнал шүү дээ, тийм ээ. 그런데 3명 중에 한 명은 노벨상 받는 사람 중에 3명 중에 한 명은 반드시 유대인이야. Гэтэ Нобелийн шагналыг авч байгаа 3 хүний нэг нь заавал 유대 хүн гэдэг. 한국 사람들도 노벨상 한 번 받으려고 엄청 지금 노력하고 있거든요. За одоо ч гэсэн Солонгос хүмүүс Нобелийн шагналыг авахын тулд маш их хичээж байгаа. 근데 노벨상 따기가 하늘에 노벨상 얻기가 하늘에 별 따는 것만큼 어려워. Гэхдээ Нобелийн шагналыг олж авна гэдэг нь Тэнгэрээс од шүүрэх хэмжээний хэцүү. 근데 유대인들은 엄청나게 많은 사람들이 노벨상을 받아요. Гэтэл энэ 유대чүүдээс маш олон хүмүүс Нобелийн шагналыг авдаг. 그리고 뛰어나고. Энэ их ухаантай учраас. 리바이스, За Levi, IBM, MBC, MBC, 스타벅스, Starbucks, CT 뭐야? 스틸라, Citadel, 제록스, Xerox, CBS, CBS, 마이크로소프트, Microsoft, 인텔 인사이드. Intel Insight 들어본 이름이죠? сонсч ирсэн нэр согод 다 유대인들이 만든 회사예요. бүгдээрээ 유대чүүдийн гаргасан компани. 세계적인 영화 회사를 유대인들이 다 갖고 있어요. За энэ дэлхийн кино компаниудыг ч гэсэн 유대чүүд эзэмшиж байна. 세계적인 통신사를 유대인들이 갖고 있어요. За энэ дэлхийн харилцаа холбоог ч гэсэн 유대чүүд ABC, ABC, MBC, MBC, CBS, CBS, 타임즈, Time, CNN, CNN, 유튜브, YouTube, 몽골 사람들이 많이 보는 페이스북, монголчуудын хамгийн их хардаг Facebook, 구글, Google 다 유대인들이. бүгд 유대чүүд. 마이크로소프트, 빌 게이츠 유대인이죠? Bill Gates 유대 хүн шүү дээ. 델 컴퓨터의 회사 사장도 유대인이에요. Dell компьютерыг үүсгэн байгуулсан хүн ч гэсэн 유대 хүн. 페이스북 마크 주커버그 유대인이죠. Facebook-ийг үүсгэн байгуулсан Марк Зукерберг ч гэсэн 유대 хүн. 구글도 유대인들이 만들었어요. Бүгдийг ч гэсэн 유대чүүд бий болгосон. 세계의 경제, 언론, 매스컴 이런 것들은 막 유대인들이 움직였어요. Тэгэхээр энэ дэлхийн эдийн засаг харилцаа холбоог 유대чүүд хөдөлгөж байна. 또 유대인들 세상에서 돈이 제일 많은 민족이에요. Тэгээд бас энэ 유대чүүд энэ дэлхийд хамгийн мөнгөтэй ард юм. 돈 얘기하니까 조금 더 관심이 생기죠? За мөнгөний талаар ярьсан чинь арай нэг анхаарал нь сэргэж штэ тийм ээ. 돈이 많은 민족. Мөнгө их юм чинь. 하나님께서 돈 벌 수 있는 재능을 주시겠다고 약속을 했거든요. Бурхан тэдэнд мөнгө олох арга хүчийг өгнө гэсэн. 읽겠습니다. Унши. Харин эцэг өвдөд чинь тангарсан өөрийнхөө гэрээг өнөөдрийн шиг батлахын тулд тэр чамд хөрөнгө чинээ олох хүч чадал өгдөг учраас чи өөрийн бурхан эзнийг санагтун. 우리 시대 가장 많은 돈을 갖고 있는 민족. Тэгэхээр өнөө цаг хамгийн их мөнгөтэй 세계의 경제를 움직이는 민족. энэ дэлхийн эдийн засаг атгаж байгаа юм байна. 이스라엘. 이스라엘이 이 세계 돈을 싹싹 긁어모으고 있다. Тэгэхээр Израильчууд дэлхийн эд хөрөнгийг баг багаар цуглуулж байна. 세계를 움직이는 이 돈, 유대인들의 돈이라는 거예요. Тэгэхээр энэ дэлхийг эргэлдүүлж байгаа мөнгө нь 유대чүүдийн хөрөнгө гэж байна. 억만장자의 30% 이상이 유대인들이에요. За саятнуудын 30-аас дээш хувь нь 유대чүүд. 돈이 엄청 많아. Маш их мөнгөтэй. 여러분 데이비드 록펠러라는 사람 아시는지 모르겠어요. Та бүхэн Давид Рокфеллер гэдэг хүнийг мэдгүй. 미국에 사는 사람입니다. Америкт амьдардаг хүн. 이 록펠러 가문 한 집안의 돈이 За энэ Рокфеллер гэдэг нэг айлын одоо эд хөрөнгө нь 미국 국가의 돈보다 더 많아요. Америк улсын нийт хөрөнгөнөөс их. 영국에 로스차일드라는 유대인 가문이 있어요.
За англи ч гэсэн Rothschild гэдэг нэг юудэ айл гэдэг. 이 사람들 이름도 참 희한하기죠. Энэ хүний нэр ч гэсэн их хачин байгаа. 로스차일드가 무슨 뜻이냐면 빨간 방패 이런 뜻이에요. За энэ Rothschild гэдэг нь ямар утгатай вэ гэхээр улаан бамбэ гэсэн утгатай. 그런데 이 유럽에 사는 이 로스차일드 가문이 갖고 있는 돈이 Гэтэ Европ дамжиж байгаа энэ Rothschild гэдэг айлын хөрөнгө нь 온 세상 돈의 50%가 넘어요. дэлхийн нийт хөрөнгийн 50%-аас дээш гэж. 돈이 너무나 많아가지고 얼마나 많이 갖고 있는지도 뭘 확인도 안 돼. Тэгэхээр маш их хэмжээний мөнгөтэй учраас хэр хэмжээний мөнгө байгаагаа шалгадаггүй. 그럼 생각해 봅시다. Тэгвэл бодоод үзье. 세계 경제를 누가 움직이겠어요? Тэгэхээр энэ дэлхийн эдийн засгийг хэн хэмжих вэ? 유대인들. Юдэчүүд. 곡물 시장의 80% 이상을 유대인들이 갖고 있어요. Хоол хүнсний 80%-ийг юдэчүүд эзэмшиж байна. 카길이라는 곡물 회사가 있는데요. За Каргил гэдэг нэг хоол хүнсний үйлдвэр байгаа. 세계 곡물 유통량의 40%를 이 한 개 회사가 갖고 있어요. За дэлхийн нийт хоол хүнсний 40-оос дээш хувь нь энэ компаниас гарч ирж байна. 유대인 회사다. Гэтэл юдэчүүдийн компани. 세계적인 기름 회사를 유대인들이 갖고 있어요. дэлхийн том тосны үйлдвэрийг ч гэсэн юдэчүүд эзэмшиж байна. 다이아몬드 시장 88%를 유대인들이 갖고 있어요. Алмазны 88%-ийг нь 유대чүүд эзэмшиж байна. 세계 기가수 유대인들이 정해요. Энэ дэлхийн албаны үнийг 유대чүүд тогтоодог. 놀랍지 않아요? Гайхалтай биш юм. 또 Бас 유대인들 전쟁할 때 하나님이 함께 싸워주는 민족이다. за энэ 유대чүүд дайн тулаанд ордог бурхан өмнөөс нь тулалддаг тийм юм. 읽겠습니다. Унши. Та нарын бурхан эзэн та нарт амласан ёсороо та нарын төлөө тулалддаг нэгэн тул танай нэг хүн мянган хүнийг хөөж чаддаг. 자, 너희 중 한 사람이 1000명을 놓치리니. Та нарын нэг хүн мянган хүнийг хөөж чаддаг. 이는 나 여호와가 너희를 위하여 싸우심이라. Та нарын бурхан эзэн та нарын төлөө тулалдах болно. 하나님이 함께 싸워주는 민족. Бурхан хамтдаа тулалддаг үндэс. 이스라엘. 온 세계 나라가 다 들러붙어서 이스라엘하고 싸워도 이스라엘 이겨요. Энэ дэлхийн бүхий л улсууд нэгдээд Израиль руу дайрсан ч Израиль яах вэ? 이스라엘은 1948년 5월 14일 날 독립을 했어요. Израиль 1948 оны 5 сарын 14-нд тусгаарлагдсан. 어디다가 독립을 했느냐? Тэгээ яг хаан тусгаарлагдсан. 알라 신을 믿는 이 나라들 한 가운데 들어와서 자신의 나라를 세웠어요. Аллах ислам итгэдэг улсуудын дунд нь орж ирээд улсаа байгуулсан. 1948년 5월 14일 날 독립하고 나서 1948 оны 5 сарын 14-нд тусгаарлагдсанхаа дараа 바로 그 다음 날 전쟁했어요. яг түүний дараагийн өдөр дайнаа хэлсэн. 이겼을까요, 졌을까요? Яасан болов яг яасан болов? 이겼어요. Яасан. 본인도 없고 무기도 없는데 전쟁에서 이겼어요. Зэрэг жоохгүй, зэвсэг жоохгүй гэтэл дайнд ялсан. 지금까지 대략 10번의 전쟁을 치렀는데 За одоогоор ойролцоогоор нэг 10 удаагийн дайнд оролцсон. 그 자신들 땅에 있던 이 팔레스타인 사람들 다 쫓아내고 지금 자신들의 땅을 거의 다 되찾았어요. Гэтэл өөрсдийнх нь нутагт амьдарч байсан палестинчүүдийг бүгднийг хөөж гаргаад энэ өөрсдийн нутгаа бараг эзлээд авчихсан. 자, 이스라엘 민족의 주변에 있는 이 중동 여러 나라들과 했던 전쟁 중에 가장 유명한 전쟁이 3차 중동 전쟁입니다. Тэгэхээр энэ Израильчууд хийсэн дайнууд дундаас хамгийн алдартай дайн гэх юм бол 3 дахь дайн байна. 3차 중동은 이제 6월 달에 전쟁이 있었다 그래가지고 6월 전쟁이라고도 하고 За 6 өдөр энэ дайн үргэлжилсэн учраас 6 өдрийн дайнч гэж хэлдэг. 전쟁 6일 만에 끝났다고 해서 6일 전쟁이라고도 합니다. Тэгээд бас энэ дайн нь 6 өдөр дотор дууссан учраас 6 өдрийн дайнч гэдэг. 이스라엘 한 개 나라와 За Израиль их нэг улсаар 주변에 14개 나라가 전쟁한 거예요. эргэн тойрны 14 улстайгаа дайцсан. 전쟁 6일 만에 끝났어요. Энэ дайн нь 6 өдөр дууссан. 누가 이겼을까요? Хэн яасан бэ? 이스라엘. Израиль. 군인 숫자라면 70명 한 명하고 싸운 거예요. За зэрэг армийн тоон гэх юм бол нэгийг харьцан 70 байна. 전쟁 끝나고 6배나 넓은 땅을 뺏어버렸어. За дайн нь дуусаад 6 дахин өргөн уудам газрыг эзэлж авсан. 이 6일 전쟁 때 이스라엘 땅에서 많은 기적이 일어났는데 За энэ 6 өдрийн дотор 6 өдрийн дайнд Израильд маш олон гайхамшиг бий болсон. 항상 이스라엘에게 유리하게 기적이 일어났어요. Гэтэл энэ гайхамшиг үргэлж Израилийн талд ашигтайгаар эргэж байсан. 보겠습니다. Та харцгаая. Stir up the flame.
1967 оны 6 дугаар сарын 4 дөнгөж тусгаар тогтносон Израилийн алхам шарх анаачгүй байхад тэд дахин бүрэн устдах аюулд орсон юм. Израилийн эргэн тойронд буй Арабын улсууд газар дундын тэнгисийн цэнхэр усыг евдээчүүдийн тусаар дүүргэж нэлт нь улаанаар бодно хэмээн тамгар хэлжээ. Тухайн үед бид евдээчүүд дахин ус руу хаягдах л гэж бодсон. 1967 оны 6 дугаар сарын 5-ны өглөө Итембийн Элиаху адмирал анхны ойрын зайн сансрын хөлгөөрөө Синай хойгт байрлах Египтийн зурвсаар нисэж байв. Тэр нислэг их амар ус нислэг байлаа. Өөрөөр хэлбэл Израиль устдах үгүй юу гэх асуудал байсан юм. Тухайн үеийн хүмүүс бүгд цочролд орсон байсан. Израилийн сүрэл тулж ирсэн талаар бүгд ярьцгааж маш их хүний амир өсөх, доор хаяж 10,000 хүн алагдах бай гэсэн таамаг ширэгдэж байсан. Израилийн эрдэмтэд болох рабинаар олон хүн өхнө гэж таамаглаж байсан болохоор боддоор Иерусалимын үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн нийтийн оршуулгын газар болохоор бэлтгэж байсан юм. Дайны өмнө хамгийн сүүлд гарч байгаа хүн гэрлийн унтаагаараа гих наригаач тарсан байсан. Гэхдээ энэ наригаач эрх айцыг арилгаж чадаагүй. Олон израильчууд үнэхээр болох гэж буй сүрлийг таамаглаж байв. Хойд хэсгээрээ Сир, зүүн хэсгээрээ Йордан, өмнөд хэсгээрээ Египтээр хүрээлүүлсэн Израиль улс тэргийн тоогоорооч хүчээрээч дээр гурван улсын айлнаас нь ч хүч сул гэдгээ мэдж байв. Зөвлөлт холбоот улс болон Арабын улсууд 2 тэрбум долларын зэр зэвсгээр тухайн улсуудыг хангаж байлаа. Израильтэй дайдах улсууд израильчуудаас дарвь 2 дахин их цэрэг, 3 дахин их танк, 4 дахин их байлдааны онгоцтой байсан юм. Гэвч яг дайны өмнө Израилийн гол дайсан болох Египтэд их бага асуудлууд араараас амдарч эхлэв. Эхлээд насаар ерөнхийлөгч өндөр албан тушаалтнуудтайгаа зөвлөлдөх явцад асуудал гарсан. Учир нь бүх зүйл тэдний төлөвлөсөн шиг болоогүй гэдэг нь дайн дэгдсийн дараа бидэнд мэдэгдсэн юм л да. Өөрөөр хэлбэл Египтийн удирдлагууд өнгөрч гисэн гэдгийг бид харж бас тухайн үед сонссон юм. Мөн Египтийн удирдлагууд Израилийн гинтийн довтлооны анхааруулгыг үл тоожээ. Тэр бүхэл дайны өмнөх өдөр Египтийн ерөнхий командлагч удирдлагуудаа зөвлүүлээд цохилт өгөх газраас хол байх агаарын цэргийн штабд үдшилэг хийхээр төлөвлөжээ. Египтийн цэргүүд үнэхээр гайхсан. Яагаад гэвэл довтлоо гинэд тэтгсэн учраас нилээдвийн онгоцоор цугтаж юм үдшилэг мантай болсон. Мөн дайнаас 2-7 хоног өмнө Египтийн цэргүүдээс Синай хойгт байсан бараг бүх офицеруудаа тухайн нутгийг сайн мэддэггүй офицеруудаар солилцжээ. 6 дугаар сарын 5-ны үдээс өмнө Йордан радар Израилийн байлдааны онгоц хөөснийг мэджээ. Тэд дохио амгацаа Каир руу аюулын дохио илгээсэн авч код тайлдаг офицер нь өөр өдрийн кодыг ашигласнаар тэрхүү чухал мэдээллийг тайлж чадаагүй байна. Тиймээс Египтийн агаарын цэрэгт анхааруулга хүрээчгүй байхад Израилийн цэргүүд Египтийн агаарын цэргийн армид газар дээр нь бут зохиож улмаар цэргийн штабыг үнсэн товрог болгосноор ялалт байгуулжээ. 6 өдрийн дайны тухай ном бичсэн зохиолч Сара Реглер Египтийн цэргүүд дараалан бүтлгүйсэн нүдэнд харагдахгүй ямар нэгэн хүч ажиллаж байсан гэдэгт итгэдэг хэлсэн. Та бүхэн магадгүй зүгээр л аз дайрсан байх таа гэж бодож иж болох юм. Харин бид Бурхны хүчийг харсан. Өөрөөр хэлбэл Бурхан энэ бүх зүйлийг урьдчилан төлөвлөж бэлдсэнийг бид нүдээрээ харсан. Бурхан Израилийг дайнд ялахыг хүссэн. Израиль алдсан ариун газараа дахин олж явах нь Бурханы төлөвлөгөө байсан. Зарим хүмүүс Египтийн цэргийн удирдагч дайны өмнөхөн асуудал гаргасныг сонсоод дайснаас хамруулдаг Библиэд Гедеоны түүх санаанд орж байсан гэдэг. Израиль сүрхийнхээ оронд харин ч дайны түүхэнд хамгийн ер бусын ялтыг байгуулсан юм. Уламжлалт евдэн шашинтнууд Христэд итгэгчид гэлтгүй бүхэл улс үндэснээрээ гайхамшиг мэдэрсэн гэдэгтээ итгэж байсан. Христэд итгэгчид хүртэл 6 өдрийн дайн нь Бурхны мотор евдээчүүдийн төлөө байсныг нүдээр үзсэн маш чухал мөч байсан гэдэг. Бид үнэхээр гайхалтай онцгой үйл явдал байсан гэж бодож байна. Араб, исламын удирдагчид евдээчүүдийг дахин далайрын шитнэг их тэр үед энэ дайн нь нэг төрлийн Гитлерийн хомордлон устгах шиг тийм том хэмжээний аллах болох нь гэж бодсон. Гэхдээ 6 өдрийн турш евдээчүүд өөрсдөө хамгаалж, дайснуудаач дарж, нутаг дэвсгэрээ 3 дахин өргөсгөж, Иерусалимыг 2000 жилийн дараа дахин эзэж захирах боломжтой болсон юм. Тэгээд 7 дахь өдөр нь тэд амарсан шүү дээ. Яг л Библийн дагуу болж байгаа биз? Бүр цаашлаад дэлхийд даяараа хүртэл евдээчүүдтэй хамт байсан. Дайн дууссаны дараа шишинтэй, шишингүй бүх хүн Бурхны тусалсан дайн байсан гэдгийг ухаарсан юм. Учир нь энэ дайн хэнийг ч харсан итгэхийн аргагүй л. Мэдээж бүх хүмүүс л гарцаагүй ялагдал хүлээндэ гэж бодож байсан. Гэвч энэ бол бүрэн ялалт байлаа.
Израилийн цэргийн ерөнхий командлагч Моше Даян дайн дуусны дараа Ашуудлын хан руу очив. Учир нь Израильчууд Ашуудлын ханад бурханд хандан загталвчиж, хавчуулж үлдээдэг заншилтай. Тэр ч мөн адил тийм загталвчээд ханны завсар үлдээчгээд явсан. Түүний захиагаа үлдээгээд явсны дараа тэнд байсан сорины сэтгүүлч гүйжчихэд тэр цаасанд юу гэж бичсэн байсныг нээж харсан юм. Гэтэл тэнд дуулал номын нэгэн гишэлийг бичсэн байлаа. Энэ нь эзнээс ирсэн бөгөөд бидний нүдэнд гайхалтай. 이 6.1 전쟁 때 많은 기적이 일어났다고 그랬잖아요. За энэ 6 өдрийн данд олон гайхамшиг бий болсон гэж хэлсэн 그 тийм 중에 ээ. 한 가지 사건을 좀 말씀드릴게요. За тэр дундаас нэгэн үйл явдлыг хэлье. 전쟁터에서 이스라엘 군인이 자기 부대를 잃어버렸어요. За дайны талбар дээр нэгэн цэгэр өөрийнхөө одоо талыг алдчихсан. 그 자기 부대를 혼자서 찾아가고 있는데 Тэгээ өөрсдийнхөө талыг хаягаад ганцаараа явчихсан. 수천 명의 아랍 군인들을 만난 거예요. Гэтэл үе олон араб цэргүүдтэй тулгарсан. 자, 그러면 누가 총 보려고 항복해야 됩니까? За тэгвэл хин нь бууга хаяад бууж өгөх хэрэгтэй вэ? 한 명이, 그죠? Нэг хүн шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз дээ. 그런데 수천 명의 아랍 군인들이 그 한 명의 이스라엘 군인을 보고 Гэтэл хэдэн мянган тийм арам цэрэг Израилийн ганц цэргийг хараад 총을 보려고 항복을 했어요. бүгд бууга хаяад бууж өгсөн. 놀랍죠? Гайхалтай. 그래서 한 명의 이스라엘 군인이 수천 명을 포로로 잡아왔어. Тэгээд тэр ганц Израиль цэрэг үе олон тэр арам цэргүүдийг олслоод аваад ирсэн. 그래서 이스라엘 이 장교들이요, 이 아랍 군인들을 이제 물어봤어요. 뭐 어떻게 너희 수천 명의 군인이 한 명한테 항복할 수 있냐? Израилийн цэргүүд гэсэн одоо арамын цэрэгт очиод асуусан. Яаж ийм олон ажил ганцхан цэрэгт баригдаад ирж байгаа юм бэ? 근데 그 이 수천 명의 아랍 군인들이 이런 말을 했어요. Гэтэл энэ хэдэн мянган арам цэргүүд ингэж хэлсэн. 우리는 하나님 이스라엘 군인과 싸울 준비는 돼 있다. Бид Израилийн цэрэгтэй тулдах бэлтгэлээ хийсэн. 그런데 하나님의 천사하고는 싸울 준비가 안 돼 있다. Харин Бурхны тэнгэрч нартай тулдах бэлтгэлээ хийгээд 우리는 그 한 명의 이스라엘 군인 뒤에 수천 명의 천사가 우리를 향해서 총을 겨누고 있는 모습을 봤다 그랬어요. за бид тэр ганц цэргийн хэдэн 10 мянган тэнгэрч нар буу бариад биднэрлөө чиглүүлж байсан гэдгийг харсан. 또 한 명의 이스라엘 군인이 포로로 잡아온 거예요. Тэгээд ийм олон цэргүүдийг Израиль ганц цэрэг олзлоод аваад ирсэн. 나중에 이제 전쟁 끝나고 포로 교환을 했는데요. За дараа нь дайн дунсаад олзны цэргүүдээ солилцсон. 이스라엘 군인 3명하고 아랍 군사 1150명하고 포로 교환했어요. Израилийн 3 цэргийг Арамын 1150 цэргээр солисон. 이스라엘 군사 6명하고 아랍 군사 4500명하고 포로 교환했어요. Израилийн 6 цэргийг Арамын 4500 цэргээр солисон. 말씀대로 됐죠? Үгийн дагуу болсон бөгөөд 너희 중 한 사람이 1000명을 조출이니 та нарын нэг чинь 1000-ыг хөөх болно. 이는 나 여호와가 너희를 위하여 싸우시니. Энэ нь эзэн би та нарын төлөө тулалдах болно. 최근에 이스라엘 한 군인을 대체하기 위해서 아랍 포로들 1000명을 넘는 포로들과 교환을 했어요. Сүүлд одоо Израилийн нэг цэргийг олж авахын тулд Арамын 1000 гаруй цэргийг солилцсон. 자, 작년 10월 7일 날 하마스가 이스라엘 땅에 5000발의 로켓을 쏴댔죠? За өнгөрсөн оны 10월 7일 өнгөрсөн оны 10 сарын 7-нд Хамас Израилд 5000 개의 로켓을 쏘았다고. 5000 юу пойж харсан шүү дээ, тийм ээ? 그래서 또다시 이제 이 이스라엘 전쟁이 시작이 됐어요. Тэгээд дахин энэ Израилийн дайн ихсэн. 지금도 이스라엘 하마스 전쟁하고 있잖아요. Одоо ч гэсэн энэ Израиль Хамас хоорондоо дайдж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 이 전쟁이 이 이스라엘 땅에서 일어났지만 Энэ дайн нь Израилийн газар нутагт болсон ч гэсэн 주변의 중동 여러 나라뿐만 아니라 전 세계 지금 경제, 정치에 큰 영향을 주고 있습니다. Иргэн тойрны олон улсуудаа нөлөөлөө зогсохгүй бүх дэлхийд дахна эдийн засаг улс төрч гэсэн нөлөөллийг үзүүлж байна. 자, 이스라엘과 하마스 전쟁이 얼마나 더 길어질지 알 수 없어요. Гэтэ энэ Израиль Хамасын дайн хэр удаан үргэлжлэхийг мэдэх боломжгүй. 근데 전쟁의 결과는 알 수 있어. Гэтэ энэ дайны үр дүнгийг мэдэж байна. 누가 이길지는 알 수 있어. Хэн ялахыг мэднэ? 누가 이길까요? Хэн нь ялах вэ? 이스라엘. Израиль. 하나님의 싸워주실 거고. Бурхан тэдний өмнөөс тулдах болно. 자, 우리가 그 이스라엘에 대해서 잠깐 공부를 할 거예요. За бүгдээ одоо тэр Израилийн талаар сурах болно. 자, 하나님께서 세상 많은 그 민족 중에서 아브라함을 선택했다 그랬죠. Бурхан энэ дэлхийн олон үндэснээс Авраамыг сонгосон гэсэн тийм ээ. 아브라함은 하나님의 말씀을 듣고 Авраам Бурханы үгийг сонсоод 하나님이 지시하신 땅, 가나안 땅, 이스라엘 땅으로 들어가 살았어요. Бурханы зааж өгсөн Канаан нутаг Израилийн газар нутаг руу явсан. 아브라함 이삭을 낳고 Авраам Исаакийг төрүүлсэн. 이삭이 야곱을 낳았어요. Исаак Яаковыг төрүүлсэн. 야곱의 이름을 이스라엘로 바꾸셨다 그랬죠.
Энэ Яаковын нэрийг Израиль болгон өөрчилж өгсөн гэж. 이스라엘에게 12명의 아들이 있었어요. Энэ Израиль 12 хүү байсан. 이 12명의 아들이 이스라엘 12지파의 조상들이 됩니다. За энэ 12 хүн Израилийн 12 өвөг дээдсэн болдог. 그런데 그 중에 11번째 아들 요셉이 애굽의 종으로 팔려가요. Гэтэл тэдний 11 дахь хүн Йосеф нь Израиль Египт рүү боочлогдоод явсан. 고생하다가 애굽의 총리가 돼요. Тэгээд зов зүдэрч ягаад Египтийн захирагч болсон. 자, 총리가 된 요셉 때문에 이 이스라엘 가족들이 애굽으로 들어와 살아요. Египтийн захирагч болсон энэ Йосефи ачаад Израилийн газар нутагт дамжуулсан өөрсдийнх нь Египт рүү нүүж ирсэн. 짧은 시간에 이 이스라엘 가족들이 민족이 번성하기 시작합니다. За богино хугацаанд энэ Израилийн ард түмэн өсөж боширдог. 그런데 시간이 지나고 나서 애굽의 새로운 왕이 이스라엘 민족을 노예로 잡아버려요. Гэтэл цаг хугацаа өнгөрсөн чинь энэ Египтийн шинэ хаан нь Израильчүүдийг өөрийн боол болгочтой. 이스라엘 민족의 모든 재산을 빼앗고 그들을 노예로 잡아버립니다. Израилийн бүхий л эд хөрөнгийг хурааж аваад тэднийг боол болгосон. 그때부터 이스라엘 민족은 430년 동안 힘든 노예 생활을 해요. Тэр үед Израильчууд 430 жилийн турш маш хүнд боолчлын амьдралыг үздэг. 이집트에 가면요 이런 피라밋이 있죠. 피라밋. 응? За Египтэд очих юм бол ийм пирамид өгдөг шүү дээ. 스핑크스도 있고. За Спhinx ч өгдөг. 자 물어볼게요. Асууя. 피라밋이 뭐죠? Пирамид гэж юу вэ? 피라밋이지 뭐. 이렇게 생각하면 있을 거예요. Пирамид гэдэг чи пирамидчтэй гэж бодож болохгүй шүү дээ. 그렇게 대답하면 슬퍼요, 그죠? Тэгж хариулах юм бол би гониглээ шүү дээ. 피라밋이 뭐예요? Пирамид гэж юу вэ? 왕의 무덤이에요, 왕의 무덤. Хааны бунхан шүү дээ. 이 피라밋 만들려면 수백만 개의 돌을 쌓아 올려야 되거든요. Тэгэхээр энэ пирамидыг босгохын тулд маш их хэмжээний чулуу барьж босгох хэрэгтэй. 돌 하나가 2.5톤이야. Гэтэл нэг чулуунд гэхэд 2.5 тонн. 수백 개의 돌을 갖다가 쌓아 올려가지고 피라밋을 만든. Тэгээд маш хэдэн 100 одоо ийм чулууг овоолоод пирамидыг босгоно. 피라밋 만들기 위해서 많은 사람들이 동원됐고 많은 사람이 만들다가 죽었어요. За энэ пирамидыг босгохын тулд олон хүмүүс оролцсон, олон хүмүүс амиа алдсан. 근데 그 당시에 그려진 벽화에 보면 За тухайн үед ханан дээр зурагдсан тэр зураасыг харах юм бол 애굽 땅에서 종로를 타고 있는 이스라엘 백성들의 모습이 그려져 있다. Египтийн газар нутагт бооцлогдож байгаа Израилийн дүр төрхийг харж байна. 이 피라밋 누가 만들었다? Тэгэхээр энэ пирамидыг хэн хийсэн бэ? 이스라엘 민족이 여기서 종로를 타면서 만든 거예요. Израильчууд Египтэд бооцлогдох хугацаанд хийсэн. 자, 하나님은 애굽 땅에서 고통받는 이스라엘 민족을 구원하기 위해서 모세를 보내셨어요. Бурхан Египтэд зов зүзэрч байгаа Израилийн ард түмнийг аврахын тулд Мосег илгээсэн. 모세는 하나님의 능력으로 애굽 땅에 10가지 재앙을 내립니다. Мосе Бурханы хүч чадлаар Египтэд 10 гамшигыг болгоо. 10가지 재앙을 내리고 이스라엘 민족을 여기서 인도해내요. 10 гамшигыг буулгаад тэндээс Израильчүүдийг авардаг. 네, 하나님께서 애굽 땅에 내리신 마지막 재앙, 10번째 재앙이 장자 죽는 재앙이었어요. Харин Бурхан Египтэд буулгасан 10 гамшигаас хамгийн сүүлийн гамшиг нь ууган хүү өгөх гамшиг. 하나님 애굽 땅에 있는 모든 가정의 장자를 죽일 거라고 말씀했어요. Бурхан Египт нутагт байгаа бүхий л айлын ууганыг нь хөнөөх болно гэж айлцсан. 근데 이스라엘 백성이 장자까지 죽으면 안 되잖아요. Гэтэ Израилийн ууган хүнч өгөх болохгүй шүү дээ, тийм үү? 그죠? Тийм үү? 그래서 하나님은 이스라엘 백성들한테 이렇게 말씀했어요. Тиймээс Бурхан Израильчүүдэд хандан ингэж хэлсэн. 너희는 장자 대신 어린 양을 죽이고 Та нар ууган хүүгийнхээ өмнөөс хургийг нэтлээ. 그 양의 피를 지문에 바르라. Тэр хурууны цусыг хаалган дээр дүрхээ. 양의 피를 보면 재앙을 넘어가게 해주겠다 약속을 했어요. Тэр хурууны цусыг хараад гамшигыг алгасах болно гэж амласан. 자, 이렇게 이스라엘 백성들이 대신 죽인 어린 양의 피로 구원받은 이 날을 유월절이라 그래요. Тиймээс энэ Израильчүүдийн ууган хүүгийн өмнөөс өгсөн энэ хурганы цусаар дамжуулан аврагдсан энэ өдрийг алгасалын баяр гэдэг. 유월절이라는 뜻이 뭐냐? Алгасал баяр гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 재앙이 넘어간다. Энэ гамшиг өнгөрөн одлоо. 죽음이 넘어간다 그런 Бүхэл 뜻이에요. өнгөрөн одлоо гэсэн үг. 잠깐 보겠습니다. За түр харцгаая. God has come to me again, saying, "Take a lamb, and with its blood, mark the lintel and posts of every door. For tonight, I shall pass through the land of Egypt and smite all the firstborn. But when I see the blood upon your door, I will pass over you, and the plague shall not enter."
애굽 역사를 보면요. Египтийн түүхийг харах юм бол 이스라엘 민족이 애굽을 탈출해 나올 때에 Израилийн ард түмэн Египтээс гарч ирэх үед 애굽을 다스렸던 왕의 아들이 10살 때 갑자기 죽은 것으로 기록이 되어 있어요. Египтийг захирч байсан хааны хүүгэнт 10 наснда өөд ирсэн. 언제 죽었을까요? Тэгвэл хизээ өгсөн бэ? 장자 죽는 지 알았죠. Ууган хүүхэх гамшигаар өгсөн. 자, 6월절 다음 날 이스라엘 백성들은 애굽에서 나오게 됐습니다. Алгасал баярын дараагийн өдөр Израилийн ард түмэн Египтээс гарсан. 그리고 홍해 바다 앞에 도착을 하게 돼요. Тэгээд Улаан тэнгисийн өмнө тулж ирсэн. 그런데 애굽 왕이 많은 군사와 병거를 이끌고 이스라엘 민족을 잡으러 쫓아와요. Гэтэл Египтийн хаан маш их морд тэрэгтэйгээ хамт энэ Израильчүүдийн хойноос нэхэж ирдэг. 자, 그때 하나님은 큰 바람을 일으켜서 홍해 바다를 가르시고 Тэр үед бурхан маш их хүчтэй салхийг босгоод Улаан тэнгисийг хуваадаг. 마른 땅 건너듯이 이스라엘 민족을 이 홍해 바다를 통과하게 하셔요. Хуурай газраа гаталж байгаа мэт Израилийн ард түмнийг гатлуулдаг. 그리고 갈라진 홍해 바다로 이 애국 군대가 들어올 때에 바닷물을 합쳐서 다 죽이십니다. Тэгээд хуваагдсан тэр усны дундуур гарч агаад энэ Египтийн цэргүүд бүгдээрээ усан чивж өгдөг. 자, 읽어봅시다. Уншин. Мосе гараа далай дээгүүр сонгов. Эзэн шөнийн турш дорны хүчит салхиар далайн усыг ухраасан ус хуваагдаж хуурай газар гарав. 자, 이 말씀 드리겠습니다. Энэ ишлийг бас уншин. Ус буцан ирж тэрэг цэрэг ба морин цэргүүд буюу Израильчүүдийн хойноос далай руу орсон Параны бүх цэргийг бүрхэн авсан тэднээс нэг нь ч үлдсэнгүй. Харин Израилийн хүүгүүд далай дундуур хуурай газраар явж ус тэдний баруун зүүн тал хан мэт байв. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나오고 Израилийн ард түмэн Египтээс гараад 홍해를 통과한 것은 역사적인 사실이기 때문에 Улаан тэнгисийг гатсан түүхэн бодит үнэн учраас 애국과 홍해에서 지금도 많은 증거들이 발견되고 있어요. Египтийн тэр Улаан тэнгисээс маш их хэмжээний олдрууд олдож байгаа. 이건 고대 이집트 역사를 기록한 아이퓨어 파피루스라는 겁니다. За энэ нь эртний Египтийн түүхийг бичсэн IP Papyrus гэдэг бичээс байна. 그런데 여기 보면요, 이 애굽 땅이 10가지 재앙 내린 것이 다 기록이 돼 있어요. За эндээс харах юм бол Египтэд 10 гамшиг буулгасан тэр нь бичигдсэн байгаа. 자, 이스라엘 민족은 애굽에서 나왔어요. Израилийн ард түмэн Египтээс гарсан. 그리고 홍해를 이렇게 바로 통과하게 됩니다. Тэгээд ингээд Улаан тэнгисийг гатсан. 하나님께서는 바람 일으켜서 홍해 바다를 가르셨고 Бурхан хүчит салхиар далайн усыг хуваасан. 이스라엘 민족은 걸어서 그 홍해 바다를 통과했어요. Израильчууд дундуур нь алхаад Улаан тэнгисийг гатсан. 애국 군대가 이 홍해 바다를 통과하고 있을 때에 Энэ Египтийн цэргүүд Улаан тэнгисийг гаталж явах үед 홍해 바닷물을 합쳐서 다 죽이십니다. энэ далайн ус буцаж хэвэндээ ороод бүгд өгдөг. 자, 이스라엘 민족이 홍해를 바로 건너갔다 그랬죠. За Израилийн ард түмэн энэ Улаан тэнгисийг шууд гаталсан гэсэн тийм ээ. 자, 거기 지형을 보면요, 이 다른 곳에 비해서 이 이스라엘 민족이 홍해를 통과한 지형이 비교적 완만하고 낮아요. 응? За тэр газрыг харах юм бол энэ газар нь бусад хэсгээс өөр яг ингээд хүн гарахаар хэмжээний тийм байсан. 하나님께서 이쪽으로 이스라엘 민족을 인도해 주신 거야. Бурхан яг энэ хэсгээр нь Израильчуудыг хөтлсөн. 자, 모세의 기적은 바람의 힘이었다. За Улаан тэнгисийн гайхамшиг нь салхины хүч байлаа. 과학자들이 조사를 했어요. За эрдэмтэд үүнийг судалсан. 바람이 불어가지고 바닷물을 가를 수 있다는 사실을 확인했어요. Салхи хүлээгээд далайн усыг хувааж болно гэх үннийг олж мэдсэн. 자, 이스라엘 민족이 홍해를 통과한 것이 사실이라면 Израилийн ард түмэн Улаан тэнгисийг гатсан нь үнэн бол 그리고 애국 군대가 홍해 바다에 들어갔다 다 죽은 것이 사실이라면 Египтийн цэргүүд Улаан тэнгист ороод бүгд өгсөн гэдг нь үнэн бол 과거 애국 왕 중에 바다에 빠져 죽은 왕이 있겠죠. тэр үед ч гэсэн өнгөрсөнд Египтийн хаадууд дундаас ч гэсэн далай живж өгсөн хаан байж таарна тест. 그죠? Тийм биз? 모세를 이스라엘 민족을 따라갔다 홍해에 빠져 죽은 왕은 누구냐? Мосег Израилийн ард түмнийг хойноос нь нэхэд хөөж байгаа далай живж өгсөн хаан нь хэн бэ? 애굽의 그 수도에 박물관이 하나 있고요. За Египтийн нэг нийслэлд нэг музей байгаа. 그 박물관 안에는 과거 애굽을 다스렸던 왕의 시체를 모아놓은 방이 있어요. За тэр энэ музей рүү орох юм бол Египтийн хаадыг зандалшуулсан нэгэн өөрөө байдаг. 다른 왕들의 시체는 이렇게 잘 보존돼 있고 색깔이 짙은 색이죠. За бусад хаадынх нь шарил нь болохоор ийм тод, ийм өнгөтэй байна. 그냥 붉잖아요, 그죠? За их одоо тод байгаас те. 붉다고, 붉은색이라고, 자, 빨간색이라고, За их одоо улаан өнгөтэй байгаас. 그죠? Тийм байгаас. 그런데 이스라엘 민족을 따라 들어갔다 홍해 죽은 왕의 시체는 이래요. Харин Израилийг хөөж явж байгаа далай живж өгсөн хааны цогц нь ийм 여기 байна. 보세요, 이쪽 귀가 있는데 이쪽 귀는 없어요. Энийг хардаа нэг талын чихэнд байна, энэ талынх нь чих алга байна.
여기 머리카락도 다 빠져가지고요. 대머리요. За өсөн ч гэсэн бүгд халсарч унаад халдсан болчихсон байна. 여기 하얗잖아요 지금 이 시체가. Одоо энэ шарил нь их одоо цагаан байж тээ тий. 그죠? Тийм бааз 바닷물에 빠져 죽었기 때문에 색깔이 하얗게 된 거예요. далайн ус нь живж өгсөн учраас энэ бие нь цагаан болчихсон. 얼굴이 많이 찌그러져 있고 Царайн ч гэсэн их эмтэрч гэмтсэн. 눈썹이 다 빠져가지고 물감으로 그려놨어. Хөмсг нь унчихсан учраас зурчихсан. 귀 한쪽 귀는 물고기가 뜯어 먹었어. Нэг талынх нь чихийн загас бариад идчихсэн. 이제 몸에는 소금기가 잔뜩 남아 있어요. За биед нь маш их хэмжээний давс шингэчихсэн. 그리고 홍해 바다를 들어가면 지금도 За одоо энэ улаан тэнгис рүү орох юм бол одоо ч гэсэн. 애국 군사들이 타고 갔던 많은 병거와 병거의 바퀴들이 발견이 되고 있어요. За Египтийн цэргүүдийн унжсэн маш их тэрэгний дугуйнууд нь олдож байна. 솔로몬 왕 때에 Соломоны хааны үед 이스라엘 민족이 홍해를 통과한 것을 기념하기 위해서 양쪽에 기념대를 세워졌어요. Израилийн ард түмэн энэ улаан тэнгисийг гацсан гэдэг үйл явдлаас олж хоёр талд нь дурсгалын хөвшөө босгосон. 홍해를 통과한 이스라엘 백성들은 40년 동안 광야 생활합니다. Энэ цөлийг энэ улаан тэнгисийг гатсан Израилийн ард түмэн 40 жил цөлд амьдардаг. 광야 생활하는 중에 그들은 시내산 밑에 도착을 해요. Цөлд амьдарч байгаа тэд Синаа ууланд очдог. 하나님께서 거기서 이스라엘 백성들과 약속을 맺어요. Бурхан тэнд Израилийн ард түмэнтэй гэрээ байгуулдаг. 시내산 밑에서 약속을 맺었다 그래서 시내산 언약이라고 얘기를 해요. Синаа уулын бэлд амлалт байгуулсан учраас Синаа уулын гэрээ гэж хэлдэг. 시내산 언약의 내용은 이와 같습니다. Синаа уулын гэрээ нь яг ийм байна. 너희들 하나님 말씀 순종하면 복을 주겠다. Та нар Бурханы үгэнд дуулууртай байвал өрөөдийг өгнө. 근데 너희가 하나님 말씀 불순종하면 내가 저주하겠다. Гэтэ та нар Бурханы үгэнд дуулуургүй байвал та нарыг хараах болно. 이스라엘 백성들이 대답합니다. Израильчууд ийхүү хариулж 예, 우리가 하나님 말씀을 잘 순종하겠습니다. тийм ээ бид Бурхан таны үгэнд сайн дуулууртай орё. 약속을 맺고 Ийхүү амлалт байгуулаад 가나안 땅에 들어갑니다. Канаан нутаг руу орсон. 자, 가나안 땅에 들어가서 처음에 이스라엘 백성들이 하나님 말씀 잘 순종해요. Канаан нутаг руу ороод эхэндээ Израилийн ард түмэн Бурханы үгэнд сайн дуулууртай хандсан. 사울, 다윗, 솔로몬 왕 때에는 주변에 있는 모든 나라를 정복하고 Саул, Давид, Соломоны хааны үед эргэн тойрны бүх улсаа эзлээд 많은 나라들로부터 조공을 받아요. маш олон улсуудаас татвар хураамж авчихсан. 그런데 이 솔로몬이 말년에 마음이 교만해져 가지고요. Гэтэл энэ Соломон хааны зүрх сэтгэл нь бардан болоод 하나님 버리고 우상을 섬겨요. Бурханыг мартаад хиймэл шүтэн шүтэж 죄를 ирсэн. 지었죠. Гим нүгэл үлдсэн. 불순종하면 하나님 뭐 한다 그랬어요? Дуулуургүй байвал Бурхан яана гэсэн бэлээ? 저주하신다고. Хараана гэсэн. 나라를 두 쪽으로 나눠버렸어. Энэ улсыг нь хоёр хэсэгт хуваасан. 북이스라엘과 남유다. Хойд Израиль, өмнөд Юда. 나라가 나눠진 후에도 Энэ улс нь хуваагдсны дараа ч гэсэн 북이스라엘은 계속해서 우상을 섬겼어요. энэ хойд Израиль үргэлжлүүлэн шүтэн шүтсээр. 그래서 BC 722년 아시리아에서 북이스라엘 하나님이 멸망시켜 버렸어요. Тиймээс манай эртний өмнөх 722 он Ассир гэдэг улсаар дамжуулан сүрүүлсэн. 그리고 남유다도 Өмнөд Юда ч гэсэн BC 586년 바벨론에 의해서 멸망을 당합니다. манай эртний өмнөх 586 он Вавилон улсаар сүрсэн. 70년 포로 생활하고 돌아왔지만 70 жилийн турш олзлогдоод амьдарсан ч гэсэн 계속해서 페르시아, 헬라, 로마에서 700년 동안 지배를 받아요. Перс, Грек, Ромоор дамжуулан 700 жилийн турш зовлон амсдаг. 700년 동안 이방 민족에게 지배를 받았으니까 얼마나 힘들었겠어요. 700 жилийн турш харийн дарангуулалт байсан учраас хэр их зовх вэ? 농사놓으면 다 뺏어가고 За газар тариалан эрхлүүд ургацыг нь бүгднийг нь булаагаад 짐승 다 키워놓으면 다 뺏어가고 мас үргээ өсгөж үржүүлэх юм бол бүгднийг нь булаагаад аваад явна. 이스라엘 백성들의 삶이 너무나 고통스럽고 너무나 힘들었어요. Энэ Израилийн ард түмний амьдрал дэндүү хүнд дэндүү зовлонтой байсан. 그 고통 중에서 이스라엘 백성들이 하나님께 기도를 합니다. Энэ зовлон дундаа Израильчууд Бурханд хандан залбирдаг. 과거에 우리 조상이 애굽에서 종로를 타고 있을 때에 Өнгөрсөн үед манай өвөг дээдэс маань Египтэд боолчлогдож байх үед 모세를 보내서 우리 민족을 구원해 주신 하나님, Мосеогоор дамжуулан бид манай үндэснийг аварсан Бурхан минь. 우리에게도 모세와 같은 그 구원자를 또 보내주세요라고 기도를 해요. Бидэнд ч гэсэн Мосе адилхан тийм амрагчийг явуулж өгөөч гэж залбирдаг. 모세가 이렇게 얘기했거든요. Мосе ингэж хэлсэн. 읽어봅시다. Унши. Миний адил иш үзүүлэгчийг ах トゥ нарын чинь дундаас эзэн Бурхан чинь та нарын төлөө гаргаж ирнэ. Та нар түүнийг сонсогтун. 자, 이스라엘 민족을 애굽에서 인도해낸 모세가 Израилийн ард түмнийг Египтээс хөдөлж гаргасан Мосе 이스라엘 백성들에게 이렇게 얘기를 했어요. Израилийн ард түмэнд ингэж хэлсэн. 하나님께서 먼 훗날
За бурхан хизээ нэгэн цагт 나와 같은 선지자 한 사람을 너에게 보내줄 것이다. надтай адилхан нэгэн иш үзүүлэгчийг илгээх болно. 모세가 말한 그 선지자라는 것은 바로 예수님 말하는 거예요. Энэ Мосегийн хэлээд байгаа иш үзүүлэгч гэдэг нь Есүсийг хэлж байна. 모세가 기록한 글뿐만 아니라 구약 성경 전체 예수님 보내줄 것이 약속되어 있어요. За энэ Мосегийн бичсэн номноос гадна энэ хуучин гэрэн бүгдээрээ Есүс ирнэ гэж амласан үг гэхгүй. 하나님은 약속대로 예수님을 보내주셨어요. Бурхан амлалтынхаа дагуу Есүсийг илгээсэн. 예수님도 자신이 모세가 예언한 그 선지자라는 것을 말씀했어요. Есүс ч өөрийгөө Мосегийн иш үзүүлэн тэр иш үзүүлэгч байна гэдгээ хэлсэн. 읽겠습니다. Уншин. Хэрв та нар Мосед итгэсэн юм бол надад итгэх байсан. Учир нь тэр миний тухай бичсэн юм. 모세 그가 나에 대해서 증거했느니라. Мосе тэр миний тухай бичсэн юм а. 예수님은 하나님만이 할 수 있는 놀라운 기적, 표적을 보여주셨어요. Есүс зөвхөн Бурханы үйлдэж чадах маш олон гайхамшигыг үйлдсэн. 그리고 하나님 나라에 대한 많은 말씀을 해주셨어요. Тэгээд Бурханы улсын талаарх маш олон үгсийг хэлж өгсөн. 그리고 Тэгээд 겉으로만 하나님 경외하는 척 하지 말고 гадна талдаа л Бурханаас эмээдэг царайлалгүйгээр 참으로 회개하고 하나님께로 돌아와야 될 것을 이스라엘 백성들한테 말씀했어요. жинхнээсээ гимшээд Бурхан руу ирэх ёстой гэж Израилийн ард түмэнд айлцсан. 겉으로만 하나님 경외하는 척 하는 것을 외식한다 그래요. Гадна талдаа л Бурханаас эмээдэг юм шиг царайлж амьдарч байгааг хоёр нүур гаргаж ийна гэж хэлсэн. 당시에 유대 종교가들부터 온 이스라엘 백성들이 다 외식하고 있었거든요. Тухайн үеийн Юдэн шашны зүтгэлтнүүд бүх Израильчууд хоёр нүур гаргаж амьдарсан. 예수님은 유대인들의 외식을 책망했어요. Есүс Юдэчүүдийн хоёр нүрийг хараад зэмлсэн. 읽겠습니다. Уншин. Хоёр нүрд фарисеучуд хуулийн багш та нар зодгүй ээ. Та нар аяг тавгийнхаа гадна талыг нь цэвэрлдэг, дотор нь дээрэм тонууд, хувийн сонирхол дүүрэн аж, сохор фарисей та эхлээд аяг самныхаа дотор талыг цэвэрэл. Тэгвэл гаднах нь ч мөн цэвэрхэн болно. 이스라엘 백성들이 참으로 하나님을 경외하고 있었다면 Израилийн ард түмэн жинхнээсээ Бурханаас эмээжсэн бол 그들은 예수님이 행하시는 표적과 하시는 말씀을 보고 정말 예수님을 믿었을 거예요. тэд Есүсийн айлцсан гайх үг болоод Есүсийн айл үйлцэн гайхамшигыг хараад жинхнээсээ итгэх байсан. 그런데 이스라엘 백성들은 예수님을 배척했어요. Гэтэл энэ Израилийн ард түмэн Есүсийг эсэргүүцсэн. 유대 종교가들이 이 이스라엘 백성들을 선동해서 예수님 배척하도록 했어요. Есүс энэ Юдэн шашны зүтгэлтнүүд Израильчуудыг уруу татаад Есүсийг эсэргүүцсэн. 유대 종가들은 예수님을 잡아다가 로마 총독 빌라도 앞에 데려갔어요. Юдэн шашны зүтгэлтнүүд Есүсийг барьж аваад Ромын захирагч Пилатад аваачиж өгдөг. 그리고 예수님 죽여달라고 요구를 했습니다. Тэгээд Есүсийг хөнөө гэж хэлсэн. 읽겠습니다. Уншин. Гэвч ахлах тахилч нар ба ахлагчид Барабын төлөө гуйж харин Есүсийг хөнөөлөг хэмээн ард одныг ятгсан байлаа. Пилат тэдэнд тэгвэл Христ гэдэг Есүсийг би яах болж байна гэсэн бүгд түүнийг цовдол гэцгээв. 이 빌라도 총독이요 유대 종교가들의 말을 듣고요 결국은 예수님을 십자가 못 박도록 내어줍니다. Энэ Пилат захирагч гэсэн юдэчүүдийн үгийг сонсоод эцэстээ энэ Есүсийг цовдлуулахаар тушаадаг. 빌라도가 유대인들 앞에서 이렇게 얘기를 합니다. Энэ Пилат юдэчүүдийн өмнө ийхүү хэлсэн. 읽겠습니다. Уншин. Пилат энэ нь яавч нэмэргүй харин ч бүр үүмэн самуун дэгдэж эхлэхийг хараад ус авч хурсан одны өмнө гараа угаан би энэ зөвхт хүний цусанд буруугүй өөртөө мэдтүгэ гэжээ. Тэгтэл бүх хүн түүний цус бидний ба үр хүүхдүүдийн маань дээр байг гэцгээв. 자, 빌라도는 예수님을 못 박으면서 나는 그 책임 없다라고 손을 씻었어요. За Пилат Есүсийг цовдлж өгөнгөө надад гэм нүгэл байхгүй гэд гараа угааж байна. 그때 유대인들이 뭐라고 하셨다? Гэтэл энэ Израильчууд юу гэж хашгирдсан гэнэ? 그 뜻가서 우리와 우르성이 다 받겠다 그랬어요. Түүний тэр одоо зүйлийг түүний цус бидний болон үр хүүхдүүдийн маань дээр байг гэсэн. 자, 이렇게 예수님은 유대인들에게 배척 당하시고 십자가 못 박히십니다. Ийхүү Есүс юдэчүүдээр эсэргүүцэлээ загалмай дээр цовдлогддог. 채찍에 맞고 Ташуурдуулсан. 가시 면류관을 쓰시고 Толгоондоо өргөс тэтэм зүүсэн. 양손 양발이 못에 박혀서 십자가에 달리셨습니다. Хоёр гар хоёр хөлөндөө хадаас хадуулаад загалмай дээр цовдлогдсон. 한번 보겠습니다. Таарцгаая. 자, 그런데요. Гэтэ 예수님은 이스라엘 백성들에게 배척 당하시고 십자가 못 박히시기 전에 Есүс Израильчуудаар эсэргүүцүүлээд загалмай дээр цовдлогдохоос өмнө 자,
장차 이스라엘 백성들이 환난 당하게 될 것을 말씀하셨어요. Хожим Израильчууд зовж зүдрэх болно гэдгийг зөвнөж айлцсан. 예수님은 예루살렘이 군대들에게 에워싸이는 것을 보거든 그 심판의 때가 가까이 이른 줄 알라 말씀했어요. Есүс Иерусалим цэргүүдэд бүслэгдээд тэдний сүрх нь ойрхон байгааг мэдгэтэн гэж хэлсэн. 자, 이 말씀 읽겠습니다. Энэ ишлэлийг уншийе. Харин Иерусалим дайшлаад бүслэгдэхийг та нар харахдаа энэ хотын хоосрол ойрхон буйг мэдэх болно. Тэгэхэд Юдэд байгстан уусуу зүгтэг, хотод байгстан тэндээс гараг, хөдөө байгстан хотод бүү орог. Юу гэвэл бичигдсэн бүх зүйл биелэгдэхийн тулд энэ нь өшөө авалтын өдрүүд байх юм. 예루살렘이 군대들에게 에워싸이는 것을 보거든 멸망의 때가 가까이 이른 줄 알라. Иерусалим дайшлаад бүслэгдэхийг та нар харахдаа энэ хотын хоосрол ойрхон байгааг мэдэгтэн. 자, 그런데 Гэхдээ 예루살렘은 두 번 로마 군대에서 포위를 당합니다. энэ Иерусалим хот 2 удаа Ромын цэргүүдээр бүслэгддэг. AD 68년 베스파시안 장군에 의해서 1차 포위를 당하고 Манай эртний 68 онд Веспасиан жанснаар дамжуулаад эхний бүслэлтээ хийгддэг. 2년 뒤인 AD 70년에 2 жилийн дараа манай эртний 70 онд 아들인 타이터스 장군에 의해서 또다시 포위를 당하게 됩니다. энэ хүү болох Титос жанснаар дамжуулан 2 дахь удаага бүслэгддэг. 자, 1차 침공 때 이 베스파시안 장군이 로마 군대를 이끌고 왔어요. Эхний бүслэлтэндээ Веспасиан жанжин Ромын цэргүүдээ хүлэглээд бүсэлж ирсэн. 예루살렘을 포위했습니다. Тэгээд тэр Иерусалим хотыг бүсэлсэн. 근데 갑자기 로마 황제가 죽었어요. Гэтэл гинэт энэ Ромын эзэн хаан өгсөн. 군대를 철수하고 로마로 돌아갑니다. Тэгээд цэргүүдээ татаад Ром руугаа буцаад явсан. 황제가 됩니다. Тэгээд өөрөө хаан эзэн хаан. 2년 뒤에 자기 아들 타이터스를 다시 보냅니다. 2 жилийн дараа өөрийн хүү Титосыг дахин Иерусалим руу явуулдаг. 자, 근데 예수님 뭐라 그랬다고 했죠? Гэтэ Есүс юу гэж хэлсэн бэлээ? 예루살렘이 군대들에게 에워싸이는 것을 보거든 Иерусалим цэргүүдэд бүслэгдэхийг харахдаа 심판의 때가 가까운 줄 알고 그랬잖아요. шүүлтийн өдөр ойрхон байгааг хараарай гэсэн шүү дээ. 자, 로마 군대에서 1차 포위됐을 때 이 Ромын цэргүүдэд эхний бүслэлтэнд орсон байх үедээ 백성들은 그대로 만약에 저기 로마 군대가 예루살렘을 침략했다면 다 죽었겠죠. хэрвээ тэр үед Ромын цэргүүд бүгд Израиль руу довтлоод орсон бол Израильчууд бүгдээр үгүй шүү дээ. 근데 군대를 철수하고 돌아갔어요. Гэтэл цэргүүдээ ухраагаад буцаад явсан. 그때 예수님 말씀 믿었던 많은 이스라엘 사람들은 예루살렘에서 다 도망갔어. Тэр үед Есүсийн айлцсан хүнд итгэжсэн олон Израильчууд тэр хотоосоо дүргээд гараад явсан. 자, 2차 침공 때 그럼 예루살렘엔 좀 누구만 남아 있을 것 같아요? Тэгвэл 2 дахь дайнд 2 дахь бүслэлтэнд Иерусалим хотод хэн үлдсэн бэ? 믿지 않는 사람. Итгээгүй хүмүүс. 그죠? Тэг нь үз. 응? 예수님 끝까지 믿지 않고 고집피우는 사람들만 예루살렘에 남아 있었어요. Есүст эцэг хүртэл итгэхгүй зөрөөдөлсөн хүмүүс Иерусалим хотод үлдсэн. 그때 Тэр үед 로마 군대가 2차 침공을 했고 Ромын цэргүүд 2 дахь бүслэлтээ хийсэн. 110만 명의 유대인들이 죽임을 당합니다. Сая 100 유대чүүд өгсөн. 그리고 이스라엘 민족 이스라엘 땅에 살면 안 된다는 법을 만들어 보내서 흩어버렸어요. Тиймээс тэгээд Израильчүүдийг Израилийн газар нутагт амьдарч болохгүй гэсэн хуулийг гаргаад бүх дэлхийгээр тархаасан. 야, 저기 이탈리아에 가면요, 로마에 가면은 타이터스 개선문이 있어요. За Ромд очих юм бол Титосын ялалтын хаалга байгаа. 예루살렘을 정복하고 예루살렘 성전에 있는 물건들을 갖고 돌아오는 모습이 새겨져 있어. Иерусалим цайзыг эзэлж аваад Иерусалимын ариун өргөнд байсан эд материалуудыг бүгднийг зөөгөөд явж байна. 자, 그리고 135년에 Тэгээд 1135 онд 135년 이스라엘 민족은 이스라엘 땅에 살면 안 된다는 법을 만들어서 온 세상에 흩어버렸어요. Израилийн ард түмэн өөрсдийн нутагт амьдарч болохгүй гэсэн хуулийг гаргаад бүх дэлхийгээр тархаасан. 자, 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 불순종하고 Израильчууд Бурхны үгэнд дуулуургүй хандаад 예수님을 배척한 그 결과가 어떻게 됐느냐? Есүсийг эсэргүүцсэн үр дүн нь юу болсон бэ? 약속의 땅은 버려지고 황폐한 땅이 됐고 Амлагдсан газар нь хаягдсан эзгүй газар болсон. 이스라엘 민족은 나라를 잃어버리고 온 세상이 흩어지게 됐고 Израильчууд улс орноо алдаад бүх дэлхийгээр тарж бутрсан. 예수님 통해서 받게 될 축복은 저주와 죽음으로 바뀌었다. Есүсээр дамжуулан авах ёроол нь хараад үхэл болж ирсэн. AD 70년 110만 명의 유대인들이 학살을 당했고 Манай эртний 70 онд 1100 сая 100 юдэчүүд өгсөн.
135년 이스라엘 땅에서 완전히 흩어지게 됐어요. 135-нд Израилийн газар нутгаас бүрэн хөөгдөж гарсан. 그때부터 가는 곳마다 죽임을 당하고 Тэрнээс хойш очсон газар болгонд алуулж байсан. 특별히 2차 세계 대전 때에 Онцгойлон дэлхийн 2 дугаар дайны үед 유대인들 600만 명의 유대인들이 학살을 당합니다. 6 сая 유대чүүд үрэгдэн үхдэг. 독일의 히틀러라는 사람 나타나가지고요 전쟁 일으켰잖아요. Германы Гитлер гарч ирээд дайныг өдөөсөн. 여러분 2차 세계 대전이 뭔지 아세요? Тэгэхээр та бүхэн дэлхийн 2 дугаар дайн юу гэдгийг мэдэх үү? 전쟁의 내용이 뭔지를 알아야 돼. 전쟁의 내용이. Энэ дайны агуулга нь юу вэ гэдгийг сайн мэдэх 독일 хэрэгтэй. 민족이 Энэ Герман үндэстэн 이스라엘 민족을 없애려고 했던 전쟁이에요. Израиль үндэстнийг устгаж алга болгохын тулд хийсэн дайн. 유대인들 가슴에 노란 별을 다윗의 별을 달고 다니겠어요. За энэ 유대чүүдийн цээжинд нь шар од Давидын тэмдгийг зүүлгэж явуулсан. 포로 수용소 만들어 놓고 За тэгээд энэ одоо хориг лагерыг бариад 유럽에 사는 유대인들을 싹싹 긁어 모았어요. Европод амьдарч ирсэн энэ 유대чүүдийг бөөнөр нь цуглуулсан. 먼저 일할 수 있는 사람, 일할 수 없는 사람으로 구분했어요. Эхлээд ажилд чадах хүмүүс, ажилд чадахгүй хүмүүсийг ялгасан. 노인들, 어린 아이들, 병든 사람들 먼저 죽이고 Хөгшөд, бяцхан хүүхэд, өвчтэй хүмүүсийн төрүүлж алаад 건강한 성인들은 전쟁 물자 만들게 하고 эрүүл чирэг ирчүүдийн дайны зэв зэрсэг бүтээхэд ашиглан 자, 유대인들 죽기 전에 옷을 싹싹 벗기고 뭐 싹 다 재산을 싹 다 뺏어 버렸어. 유대чүүд өгөхийн өмнө бүх хувцсыг нь тайлаад бүх эд хөрөнгийг нь булааж авсан. 이 독일에 가면 10,000명이 묻혀 있는 무덤, Германд очих юм бол 10,000 хүнийг булсан буш 25,000명이 묻혀 있는 무덤이 많습니다. 25,000 хүмүүсийг нэгэн зэрэг булшилсан буш олон байдаг. 유대인들이. Тэр нь бүгд 유대чүүд. 유대인들. 유대чүүд. 자, 독일 사람들 유대인들 재산을 싹 다 뺏고 Энэ германчууд 유대чүүдийн эд хөрөнгийг бүгднийг нь булааж авсан. 전쟁에 사용했어요. Тэгээд түүнийгээ дайнд ашигласан. 40만 명의 유대인을 실험용으로 죽였어요. 400,000 유대чүүдийг туршилтаар хөнөөсөн. 병균 집어넣어서 어떻게 몸이 썩는지도 보고 За бактери хийгээд энэ бие нь яаж ялзардгийг ч харсан. 높은 데서 떨어져서 어떻게 죽는지도 보고 Өндөр газараас унгаагаад яаж үхтгийг ч харсан. 물속에 집어넣어서 어떻게 죽는지도 보고 Усан дотор живүүлээд яаж үхэж байгааг ч харсан. 굶겨 죽여도 보고 Өсөж үхэхийг ч харсан. 40만 명 유대인을 죽였어요. Ийхүү 400,000 유대чүүдийг алсан. 전쟁 끝날 때 지그론이라는 독가스를 만들어 가지고 За дайн дуусах төгөөд энэ одоо 지그론 жигрон гэдэг газыг хортхийг бүтээгээд 유대인들 옷 싹싹 벗겨 가지고요. энэ 유대чүүдийн бүх хувцсыг нь 야, тайлж байгаа. 씻으러 들어가자. За одоо бүгдээрээ усанд орцгоё 이런 방에다가 이제 가다 놓고 가스를 내리는 거예요. гэд ийм өрөөнд оруулаад газ хортхий хайсан. 600만 명 유대인들이 2차 세계 대전 때 죽임을 당한 겁니다. Ийхүү дэлхийн 2 дугаар дайнд 6 сая еврейчүүд өгсөн. 자, 보겠습니다. За хамтдаа харцгаая. 자기 хүн 자, 그런데 이제부터 잘 들으세요. За одооноос эхлээд сайн сонсоорой. 자, 예수님은 이방인을 향해서도 경고하셨어요. Гэхдээ Есүс харийнхан түнд хандан бас анхааруулсан. 읽겠습니다. Уншия. Хэрэг тэд эдгээр ногоон мондонд үйлддэг бол хуурай хухай модонд энэ нь юу болох билээ гэв. 자, 푸른 나무라는 누굴 말하는 것이고 마른 나무는 누굴 말하는 것이느냐? Ногоон мод гэж хэнийг хэлээд хухай мод гэж хэнийг хэлж 자, байна. 푸른 나무라는 것은 하나님의 선택받은 이스라엘 민족. Ногоон мод гэдэг нь Бурханаар сонгогдсон Израилийг хэлж байна. 마른 나무는 이방인 말. Хуурай мод гэдэг нь хайр үндэснийг хэлж байна. 불 속에 푸른 나무, 마른 나무 집어넣으면 어떤 나무가 잘 탈까요? За галт хуурай мод, ногоон модыг хийвэл аль нь хурдан шатах вэ? 마른 나무가 훨씬 잘 타겠죠. Хуурай мод хамаагүй сайн шатна штэ. 자, 하나님의 선택받은 이스라엘 민족이 할지라도 Тэгэхээр Бурханаар сонгогдсон Израилийн ард түмэн ч гэсэн 예수님 배척해서 1900년 동안 환란 받았다면 Есүсийг эсэргүүцээд 1900 жилийн турш зовлон зүдгүүрийг амссан бол 마른 나무 같은 이방인 우리가 예수님 배척했을 때에는 харь үндэстэн болох бид нар Есүсийг эсэргүүцэх үед 어떠한 저주, 어떠한 환란을 받게 될 것이냐를 생각하라. ямар хараал, ямар зовлон амсах вэ гэдгийг бодож үзье гэсэн. 어떠한 형벌이 있을까요? Ямар яд шийтгэл байгаа вэ? 영원한 지옥의 형벌이 있다고 말씀하고 있습니다. Мөнхийн тамийн шийтгэл байгаа гэж альцсан. 읽겠습니다. Уншия. Бурхан зөвхөн юдэчүүдийн гэж үү? Тэр мөн харийнхных бусуу. Тийм ээ. Тэр бас харийнхных мөн. 하나님은 이스라엘의 하나님만 되시는 것이 아니라
бурхан зөвхөн Израильчүүдийн бурхнаар зогсохгүй 이방인의 하나님도 되신다. харь үндэсний ч бурхан мөн. 하나님께서 이방인의 하나님 되신다는 게 무슨 뜻이냐? Тэгэхээр бурхан харь үндэсний бурхан болно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 유대인에게 하신 말씀이나 이방인에게 하신 말씀이나 똑같다는 거예요. Юдэчүүдэд айлдсан үг, харь үндэстэнд айлдж байгаа үг нь адилхан гэсэн үг. 유대인에게 행하시는 것이나 이방인에게 행하신 것이나 똑같다는 거예요. Юдэчүүдэд үйлдэж байгаа зүйл, харийнханд үйлдэж байгаа зүйл яг адилхан гэсэн үг. 예를 들어볼게요. За жишээ татъя. 우리 한 반에 한 대략 한 35명 정도 아이들이 공부합니까? За нэг ангид ойролцоогоо 35 хүүхэд сурдаг. 선생님이 이 중에 반장을 하나 뽑았어요. За багш нь эднэрээс нэг нь ангийн даргаыг сонголоо. 반장을 뽑았습니다. Ангийн дарга 자, сонголоо. 그러면 선생님은 Тэгвэл багш нь 이 반장의 선생님도 되시지만 반 아이들의 선생님 되시는 거잖아요. ангийн даргын ч багш нь ангийн сурагчдын ч багш нь шүү дээ, тийм ээ? 맞죠? Тийм биз? 선생님이 반장이 하시는 말씀이나 반 애들한테 하시는 말씀이나 똑같은 거잖아요. Тэгэхээр багш нь ангийнхаа даргад хэлсэн үг болоод ангийн хүүхдүүдэд хэлж байгаа үг нь адилхан шүү дээ, тийм ээ? 맞죠? Тийм биз? 하나님은 이스라엘 하나님만 되시는 것이 아니라 Тэгэхээр бурхан зөвхөн Израильчүүдийн бурхан болоо зогсохгүй, 이방인의 하나님도 되신다. харь үндэсний ч бурхан мөн. 하나님께서 이스라엘 민족에게 행하시는 일이나 이방인인 우리에게 행하시는 일이나 똑같다는 거예요. Тэгэхээр бурхан Израильчүүдэд үйлдсэн зүйлүүд харь үндэстэн болох бидэнд үйлдэж байгаа зүйл нь ч адилхан гэсэн үг. 아시겠어요? Ойлгосноо? 그래서 오늘 우리가 이스라엘 민족 역사를 공부한 겁니다. Тиймээс л бид өнөөдөр Израилийн түүхийн талаар сурлаа. 자, 오늘 우리는 홍수 심판부터 이스라엘 민족의 환란까지 공부를 했어요. За өнөөдөр бүгдээрээ үерийн шүүлтнээс анхуулаад Израилийн ард түмний зовлон зүдгүүр хүртэл сурлаа. 오늘 말씀을 마치기 전에 За өнөөдрийн үгээ дуусгахаас өмнө 우리가 좀 생각하고 반드시 깨달아야 할 것이 있어요. та бүхэн бодоод зайлшгүй ухаарах ёстой зүйл байна. 자, 좀 생각해 봅시다. За бодож үзье. 이스라엘 민족이 환란을 당한 것은 Израилийн ард түмэн зовлон амссан шалтгаан нь 하나님이 계시기 때문에 그래요? 안 계시기 때문에 그래요? Бурхан байгаа учраас тэгсэн үү, байхгүй учраас тэгсэн үү? Тийшээс. 하나님이 계시기 때문에 환란 받은 거예요. Бурхан байгаа учраас л тэд зовлон амссан. 맞죠? Зөв биз? 두 번째, Хоёрт нь 이스라엘 민족이 배척하고 십자가 뻗었다는 그 예수님이 도대체 누구냐는 거예요. Израильчүүдийн Израильчүүд эсэргүүцээд загалмай дээр цовдлогдсон тэр Есүс юу юм бэ? 예수님이 우리와 같은 평범한 사람이었다면 Хэрвээ Есүс бидэртэй адилхан эгэлжирийн хүн байсан бол 예수님 한 사람 죽였다고 나라가 망하지 않잖아요. Есүс гих ганц хүн үхэхэд усан сүрхгүй штэ. 맞죠? Тийм биз? 그들이 배척하고 십자가 뻗어 죽인 예수는 하나님의 아들이셨거든. Тэдний эсэргүүцээд загалмай дээр цовдлсон Есүс Бурхны хүү байсан. 그래서 예수님 배척한 죄 때문에 나라가 망한 거예요. Тиймээс Есүсийг эсэргүүцсэн гэмээсээ олж усан сүрсэн. 세 번째, Гуравт нь 이스라엘 백성들이 예수님 배척해서 받은 환란은 Израилийн ард түмэн Есүсийг эсэргүүцээд амссан зовлон нь 우리와 무슨 관계가 있다? бидэнтэй ямар хамааралтай вэ? 우리의 Бидний 거울이다. толь сануулга болж байна. толь. 이스라엘 민족이 예수님 배척하고 환란 받는 거 보면서도 Тэгэхээр Израилийн ард түмэн Есүсийг эсэргүүцээд зовлон амсж байгааг харсан атлаа 똑같이 예수님 배척하면 어떻게 된다? яг адилхан Есүсийг эсэргүүцвэл яах вэ? 영원한 지옥의 형벌이 있다는 것을 성경은 분명히 말씀하고 있어요. Мөнхийн тамийн шийтгэл байгаа гэж Библи тодорхой хэлж байна. 미국에 가면 여러 지역의 중요한 곳에 이 유대인 학살 기념관이 세워져 있어요. За Америкт очих юм бол олон чухал газар энэ юдэчүүдэд зориулсан дурсгалын музей байгаа. 홀로코스트라고 합니다. 홀로코스트. Холокост гэдэг. 홀로코스트라는 것은 불태우다 그런 뜻이에요. Холокост гэдэг нь галаар шатаах гэсэн утгатай. 유대인들이 역사 속에서 이방 민족에게 많은 환란 당한 것을 기념하기 위해서 만든 거예요. За юдэчүүд түүхэн дундаа маш олон зовлон амссан нь 이방인들에게 환란 받은 것을 기념하기 위해서 만든 거라고. харь үндэстнүүд зовлон амснаа гэдгийг дурсан харуулж байна. 그런데 이 홀로코스트 기념관 벽에는 오늘 우리가 배웠던 말씀이 새겨져 있어요. Гэтэ энэ Холокост гэсэн энэ дурсгалын ханан дээр өнөөдрийн бидний сурсан үг бичигдсэн 제가 이 байдаг. 말씀 기억하라 그랬죠? Би энэ үгийг санаж байгаарай гэж хэлсэн тийм 같이 ээ. 읽겠습니다. Хамт уншия. Та нар бол миний гэрч. 이스라엘, Израиль. 너희는 하나님의 증인이라. Та нар бол миний гэрч. 자, 이스라엘 민족이 자기 땅에 오신 예수님을 배척하지 않고 믿었다면 Хэрвээ Израилийн ард түмэн өөрийнх нь нутагт ирсэн Есүсийг эсэргүүцээгүй бол 그들은 오늘 우리가 배운 환란의 역사와는 다른 모습으로 우리에게 하나님을 증거했을 거예요. тэд өнөөдөр бидний сурж байгаа энэ зовлонгийн түүхээс өөр аргаар өөрөөр Бурхныг гэрчлэх байсан. 그러겠죠. Тэгнэ үстэй. 그런데 Гэхдээ 그들은 외식과 고집과
회개하지 않는 마음 때문에 Гэтэ тэд хоёр нүр зөрүүд байдал гэмшдэггүй сэтгэлээс бол 자기 영혼에 대한 무관심 때문에 өөрийн сүнснийхээ анхааралгүйгээс бол 예수님 배척했고 비참한 환란의 역사를 갖게 됐다. Есүсийг эсэргүүцээд хөөрхийлөлтэй зовлонгийн түүхтэй болсон. 예수님 이렇게 말씀했어요. Есүс ингэж хэлсэн. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Нүглийн тухайд гэвэл тэд надад үл итгэн. 죄의 괴람은 저희가 나를 믿지 아니하며 Нүглийн тухайд гэвэл тэд надад үл итгэнэ. 하나님은 사람이 지는 어떤 죄라도 다 용서하십니다. Бурхан хүний хийсэн ямар ч гэм нүглийг бүгднийг уучлдаг. 그러나 Гэхдээ 예수님을 믿지 않는 죄는 절대로 용서하지 않으셔요. Есүст итгэхгүй байгаа гэм нүглийг хизээч уучлахгүй. 예수님 말씀했어요. Есүс хэлсэн. 사람이 심판받는 유일한 죄가 있다. Хүн шүүгддэг цор ганц гэм нүгэл байна. 무엇이다? Юу гэнэ? 예수님을 Есүсийг 믿지 않는 죄다 그랬어요. Есүст итгэхгүй байх гэ. 유대인들은 그 죄 때문에 1900년 동안 환란받은 거예요. Юдэчүүд энэ гэм нүглээс болж 1900 жилийн турш зовлон зүдгүүрийг амссан. 사람이 구원받기 위해서는 Хүн аврагдахын тулд 반드시 자신의 죄를 회개하고 예수님을 믿어야 됩니다. зайлшгүй өөрийн хийсэн гэм нүгэлтэйг гэмшээд Есүст итгэх хэрэгтэй. 오늘 여러분 말씀을 통해서 이걸 깨달았으면 좋겠어요. Өнөөдөр та бүхэн үгээр дамжуулан үүнийг ухаараасаа гэж хүсэж байна. 예수님 안 믿는 죄가 얼마나 끔찍하고 무서운 죄인지, Есүс итгэхгүй байх нь хичнээн аимшигтай хэрцгий гэм нүгэл вэ. 얼마나 무서운 형벌을 받게 되는지를 꼭 깨닫게 되셨기를 바랍니다. Хичнээн аимшигтай ял шийтгэл авах вэ гэдгийг ухаараасаа гэж хүсэж байна. 내일은 Маргааш 이스라엘 민족의 회복과 Израилийн дахин сэргэлт болоод 앞으로 이 세상이 어떻게 끝날 것인가 하는 것을 공부할 거예요. хойштоо энэ дэлхийн ертөнц яаж төгсөх вэ гэдэг тэр талаар сурна. 성경에 다 나와 있어요. Тэр бүх зүйл Библиэлд гарч байгаа. 6,000년 인간 역사가 하나님 말씀대로 지금 되어오고 있어요. 6000 жилийн турш үргэлжилсэн хүн төрлөختний түүх Библийн үгийн дагуу биелж байна. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархлаа. 하나님 모르고 죄 가운데 살아왔던 우리들에게 Бурхан таныг мэдгүй гэм нүгэл дотор амьдарч исэн биднийг 구원받을 수 있는 귀한 기회를 허락해 주셔서 감사드립니다. аврагдаж болох эрхэм боломжийг өгсөн талархаж байна. 하나님의 말씀을 통해 살아계신 하나님을 알게 해주시고 Бурхан таны үгээр дамжуулан амьд оршигч Бурханыг мэдэж 또 우리가 우리 죄를 회개하고 бас бид өөрсдийнхөө гэм нүгэлт гэмшиж 우리의 고집을 회개하고 өөрийнхөө зөрүү занд гэмшиж 마음을 열고 하나님 말씀을 듣고 배워서 зүрх сэтгэлээ нэгээд Бурхан таны үгийг сонсоод суран 하나님 주시는 구원의 은혜를 얻도록 도와주옵소서. Бурхан таны өгөхийг хүсдэг тэр авралын нэгүслийг олж авч чадхад туслаарай. 이번 집회에 참석해서 말씀을 듣는 모든 분들이 Энэ удаагийн семинарт оролцоод үгийг сонсож байгаа бүхий л хүмүүс 영생을 얻고 천국에 들어갈 수 있는 은혜를 얻도록 도와주옵소서. мөнх амийг олж аваад Деважин руу орох тэр нэгүслийг олж авч чадхад туслаарай. 마지막 날까지 한 사람도 빠짐없이 참석할 수 있도록 도와주옵소서. Семинарын сүүлийн өдөр хүртэл нэг ч хүн тасралтгүйгээр семинарт оролцож чадахад туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 수고하셨습니다.